समोर सर्व यामी एकटाई झाल्या भक्तीनानी माना भूत ते ऐको कामकाज समर्पो पवित्र बलिदाना ये यागायास एका झाल्या उल्हासून प्रिय देवा गीता गायनानी अलगा दिव्या आणि केल्या सरुकारा. मुगाच्या भाव भयणीनो सांजुदाच्या भक्तिकांनो तुमकां समेस्तांक भोव मोगाचो स्वागत ह्या पुंतळाक मागता. तुमची ते सवां तुमची हृदय घेवन ह्या पुंतळाक तुमी आयल्यात. सुरेश प्रभुजीर सांजुता देव मुखांतर ही ते सवां उबारच्याक तुमी आयल्यात आसता. सर्वीस देव तुमची ते सवां स्वीकार करून दी आनी आपल्या ओडका कुळतीन आनी दयेन मागलेलें तुमकां फोव करून दी म्हूण विशेश करून ह्या संदर्भार ह्या मिसेच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. आज विशेष करून हे मिसेचें बलिदान आमी भेटयतना एकामेका खातीर आमी मागया, एकामेकाच्या गरजां खातीर मागया. आज जर गान ते सवां पासून मीस भेटयता फबी निजेस मेंडोन्सा दो कतार तशेंच USA इंटरव्यू पास जाल्ल्या कांसावन मिस दिता रोनिटा सिक्वेरा मुंबई नलसोपरा. USAंत बरें काम फोव केल्ल्याक अर्गांसान मिस भेटयता रोबिन सिक्वेरा मुंबई नलसोपरा. तशेंच म्हजी माय हुशार ना आस्पत्रेंत आसा, कठीण दुखींत आनी पिडेंत ती वळवळ आसा. तिच्या बऱ्या भलायके पासत विशेष करून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. जे कोणा भक्तान बसयलां उडास करून तांचे बसत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे दिसता म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो परत आज मंगळारा ह्या पुंतळाक आमी आयल्या. देवान आपणाचेर वतल्या सर्व बसवां खातीर अर्गां दिवच्याक आनी आमची ते सवां ताचेर ती उबारच्याक आनी मागलेलो उपकार मेळच्या पासत ती मिसेचें बलिदान आमी भेटयता. तर सोम्याक विश्वासी रावया, सोम्याच्या मोगान वाडया आनी सोम्याक परगट करया आनी सोम्याची बेसवां जोडून घेवया. तसो सोमी भलायकी दिल्लो, समाधान दिल्लो, संतोष दिल्लो आनी सर्व अवघडा अनवरांतावन वायटांतावन राखून वर्सो सोमी आमकांय आपल्या बेसवांनी भरून दी, आमची पिडा शिडा गूण करून दी, सुडका सोडवून लाभोवन दी म्हूण विशेष करून ह्या संदर्भार आमी मागया. ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानात फोव ते परिवाटो घेवचे खातीर आमची पातकां वळखून घेवया. नितळ काळ समानांनी पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां समी तयार करया. आमी दोळे धांपया, आमी केल्या पातकांची दूख धरया. समिया तुजो मोग वाकडणूक आनी नियाळूंक आनी तो आपणावंक आमी सुखून पडल्या. ह्या मुखांतर तुका आमी दूख दिल्लें आसा. सोम्या पश्चेतापोवन बक्षणे मोगोन म्हणटा हांव. सोम्या दया दाखय, आमचेर दया दाखय, दया दाखय, आमचेर दया दाखय. मोगळ सोम्या तुजो मोग निरंतर अनुभव केल्लो आसा. ह्या मोगाक फाटीं मोग आमी दिनासतना आमी ऋणकार जाल्ले आसा. ह्या मुखांतर तुका दूख दिल्लें आसा. क्रिस्ता दया दाखय, आमचेर दया दाखय, क्रिस्ता दया दाखय, आमचेर दया दाखय. मोगळ सोम्या तुजो आपणायलेलो मोग हेरांतय वांटून घेवंक तूं आमकां आपयताय. पूण तो मोग हेरांतय वांटून घेवंक आमी सुकल्या. हेरांच्या दुखाक आनी बेजाऱ्या कारण जाल्ले आसा. पश्चातापोवन बोगसणे मागून म्हणटा हांव. सोम्या दया दाखय, आमचेर दया दाखय, सोम्या दया दाखय,
सर्व पदवेदार देव आमची काकूळ करून आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. प्रार्थुया. एकडी बरदोळे तांपी आमच्या गरजांखातीर ते समा खातीर इराद्यां खातीर आमी मागया. देवा आमच्या भोवमोगाळ बापा बगे वजूतात देव्या तुज्या धर्मदूता वरवीं तुवें आमकां तुका वळखूंक तुवें आमकां फोव केलें. ताच्या मागण्याच्या आदारान चड आनी चड मनशां तुवें धाडलेल्या जेजू क्रिस्तान बाबातान मानून घेवंक आनी तुका वळखूंक आमकां फोव कर. अशें आख्खे पृथ्वीचे तुजे पवित्र सभा वाडत वचूं आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तूं करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. निर्गमान पुस्तकांतलें वचप. लेवीच्या कुळयेचो एक दादलो आसलो आनी तो त्याच कुळयेच्या एक स्त्रिये लागीं लग्न जालो. ती गर्भेस जाली आनी तिणें एका चरक्या भुरग्याक जल्म दिलो. तो भुरगो सुंदर आसलेलो. तें पळोवन तिणें ताका 3 म्हयने लिपोवन दवरलो. ताका आणकी चड काळ लिपोवन दवरूंक तिच्यान जालें ना. देखून तिणें बेताचो एक पेटरो घेतलो. ताका डांबर आनी लांबी लायली आनी त्या भुरग्याक तांतूं घालून न्हंयच्या देगेर जडा मदें दवरलो. ताका कितें घरांत गाय म्हूण पळोवंक ताची भयण थंयसर लागसार रावली. तेन्ना पारवेची धूव न्हंयत न्हावंक आयली आनी तिचे संगातीन न्हंयच्या देगेर भोंवतल्यो. जडा मदें तिणें एक पेटरो पळयलो आनी तो हाडूंक आपल्या साकरणीक तिणें धाडलें. तो उक्तो करतस एक भुरगो तिका पळोवंक मेळ्ळो. तो रडतालो. तिका ताची बिरमो दिसली आनी तिणें म्हळें, ओ एक एब्रेवांचो भुरगो. तेन्ना भुरग्याच्या भयणीन पारवेच्या धुवेक म्हळें, तुजे खातीर ह्या भुरग्याक दूद दिवंक हेब्रेवा मदल्या एका स्त्रियेक हांव आपोवंक वचूं. वच म्हळें पारवेच्या धुवेन आनी चेडूं भुरग्याची आवयक हाडूंक गेले. पारवेच्या धुवेन तिका म्हळें, ह्या भुरग्याक ओर आनी म्हजे खातीर ताका दूद दी. तुजी माजुरी हांव तुका दितली. त्या स्त्रियेन भुरग्याक व्हेलो आनी ताका आपलें दूद दिवन पोसलो. भुरगो वाडटस तिणें ताका पारवेच्या धुवेसरशी हाडलो. पारवेच्या धुवेन ताका आपल्याच पुता परी वागयलो. तिणें ताका मोयजे म्हूण नांव दिलें, कित्याक तिणें म्हळें, हांवें ताका उदकांतलो वयर काडला. मोयजे वाडोवन व्हड जालो. एक दीस तो आपल्या हेब्रेव भावाची भेट करूंक गेलो आनी ताणें तांचो बारासो वावर पळयलो. ते एक इजिप्तकार एक एब्रावाक मोयजेच्या भावा पैकी एकल्याक मारतलो. तें ताणें देखलें. मोयजेन आपणा भोंवती दिश्ट घाली आनी थंय कोणूच नासलेले तें पळोवन त्या इजिप्तकाराक ताणें द्वेशी मारलो आनी रेवेन पुरलो. दुसऱ्या दिसा तो परत आयलो आनी दोग हेब्रेव झगडटाले ते ताणें पळयले. गुन्यांव आसलेल्यांक ताणें म्हळें, तुज्या भावाक तूं कित्याक मारताय? ताणें जाप दिली, तुका आमचेर पुडारी आनी मुनसिबदार कोणें नेमला? इजिप्तकारांक द्वेशी मारतेल्या परी म्हाकाय द्वेशी मारूंक तूं सोदताय? तेन्ना मोयजे भियेलो आनी ताणें आपणा इतल्याक म्हळें, ही कोबार खरेंच सक्तांच्या कानार पडल्या. पारव्याक ही कोबार मेळटस ताणें मोयजेक द्वेशी मारूंक सोदलें. देवाचें उतर हें. देवाचें उपकार. दुबळ्या धाकट्यानो सर्वेस पोराक सोदा तुमची काळजां नव्या उरूपान भरतेली. दुबळ्या धाकट्यानो सर्वेस पोराक सोदा तुमची काळजां नव्या उरूपान भरतेली. हांव उमरांत रोमला म्हज्या पांयांक थळ मेळना. हांव सागराच्या उदकांत पडला, लारां पोंदां सांपला. दुबळ्या धाकट्यानो सर्वेस पोराक सोदा तुमची काळजां नव्या हुरुपां भरतेली. बेगीच म्हाका प्रसन्न जा म्हणून तुजे लागीं प्रार्थना मागता सर्वेस पोरा. तुजे व्हड्या दयेन म्हाका आयक देवा, विश्वासी धन्या पाव म्हाका.
दुबळ्या धाकट्यानो सर्वेस पोराक सोदां तुमची काळजां नव्या हुरुपा दुबळ्या धाकट्यानो सर्वेस पोराक सोदां तुमची काळजां नव्या हुरुपा बतेरी Alleluia gavia somia करसिया ताच्या पोवितावा होगळी कुसार्या Alleluia gavia somia करसिया ताच्या पोवितावा होगळी कुसार्या आज तुमची काळजां दरुण करी नाका बघा सर्वेस परासो ताळो ऐकया Alleluia gavia somia करसिया ताच्या पोवितावा होगळी कुसार्या Alleluia gavia somia करसिया ताच्या पोवितावा होगळी कुसार्या वर्तमान प्रगट करून म्हणजे वंटाने काळीस तुम पवित्र करे सर्वेस पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सोवे आसो भगवंत मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ अर्था महिमा तुका सम्या उपरांत ताणें जायत्यो सर्या केल्लीं त्या शाराक वचून देवातईन ती पाटी परतूंक ना देखून तांकां तो बेस्तावंक लागलो हा कितली भिरांकूळ जातली तुजी स्थिती एक कोराझिना हा तुका ए बेसायदा तुमचे मदें केल्लीं ती असर्यां तीर आनी सेदोन शारांनी केल्लीं जाल्यार तुमचो लोक खंयच्या काळा गुणी वस्तूर न्हेसोवन आनी आंगार गोबर घालून आपली जिणी बदलतो देखून हांव तुमकां सांगता जडतेच्या दिसा तीर आनी सिदोनच्या लोकांक तुमचे परस चड काकूळट लाभतली आनी तूं कफरनाहूम आकाशाक सडटलें म्हण तूं चिंताय कितें पातळाक तूं शेवटतलें कित्याक तुजें तें केल्यान ती असर्या सोदोम शहरान केल्लीं जाल्यार आजुनी तें शहर उबें आसलें देखून हांव तुमकां सांगता चडतेच्या दिसा सोदोमाच्या गांवाक तुजे वरवीं चड काकूळट लाभतली देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता क्रिस्त ती म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो सांजुदाच्या भक्ती करनो देवाची काकूळट ती भोवरती काकूळट म्हळ्यार दया म्हणटा आमी इंग्लिशान मर्सी म्हणटात मर्सी दया वा काकूळट ती कैंतान भायर सरता ती काळजांतान भायर सरता दया वा काकूळट काळजांतान भायर सरची आनी दयेक आनी काकूळटीक कितें गरजेचें दयेक आनी काकूळटीक मोग गरजेचो एकल्याच्या मोगान आपल्या काळजांतावन ती काकूळट भायर सरची तुमी जाणांत प्रद्वाराक सांपडलेली स्त्री न्ही गे रेड्ड्यान धरलेली स्त्री जिवाची भीक मागून जेजू लागीं आयली पळया जेजू लागीं आयली जेजू मोगाळ जेजू दयाळ जेजू काकूळटीचो सागोर आनी हो जेजू कितें करता तिका तिरस्काराच्या दृश्टेन पळयना
रागाच्या दोळ्यांनी पळयना, बगार काकुळतीच्या मोगाच्या काळजान पळयता आनी ताचे तोंड बायसरता ती काकुळत आनी असो परिणाम बोगसाणें. एक नवें जिवीत त्या स्त्रियेक फावो जाता. देखून जेजू काकुळत, जेजू मोग, जेजू दया आनी जेजू ह्या काकुळतीचो सागर. वत कितलीं तापोवन दी, वत कितलीं तापोवन दी आनी ह्या वताक बांयचें उदक सुकोवनची, न्हंयचें उदक सुकोवनची सकत आसा. सुकयता की ना तळ्याचें, न्हंयचें, बांयचें उदक, पण दर्याचें उदक सुकोवंक जाता? हा जाता? खंयचें वतान दर्याचें उदक सुकयलें काय इल्लेशें सुकयता? जायना. तो सागर तो सुकोवंक जायना. देवाची काकुळत तशी दर्याच्या अखंड उदका बरी ती केदींच सुकना, केदींच त्या काकुळतीक बरगल येना, केदींच ती काकुळत ती केदींच सुकोन दळी पुटना. ती अपरमीत काकुळत देवाची. आनी पृथ्वेच्या रचनेतावन, पृथ्वेच्या रचनेच्या सुरवेतावन आजून पर्यंत, पृथ्वेच्या शिमातावन शिमा पर्यंत ही काकुळत वळून तो आसा. पयल्यान पयलें काकुळत देवाची देवली आदांचेर आनी एवेचेर. आपल्या उतराक मान दिनासतना सैतानाचें उतर आयकून देवाचें उतर मोडलें जाल्यारय देवान ताका नाश करूंक ना, बोगशिलें आनी एक जिवंक अवकाश करून दिलो. उर गांवच्या आब्रामाक विसरून कानान देशांत धाडच्या मुखांतर आपल्या मोगाची सुरवात देवान केली. भुरगीं नासतना कश्ट केल्या त्या साराक भुरग्याचें देणें दिवच्या मुखांतर ताचे ती आसली दूख काण उडोवलो. एक संतोश दिवचें देणें देवाच्या काकुळतीन बायसरलें. इजाकाक जल्मल्ले 2 जाण पूत, जाकोब आनी एसाव. देवाच्या व्हड काकुळतीन जाकोबाचेर आशिर्वाद घेवंक शकलें. जाकोबाक जल्मल्ले 12 जाण पूत, 12 जाण पूत. ह्या जाकोबाक आनी एक नांव पडलें. जाकोबाक आनी एक नांव कितें? इज्रायल. इज्रायल. 12 कुडयांचेर अधिकार चलयतलो बापोय जाकोब. आनी ह्या जाकोबासून ही मांडो पूत पळया. देवाची काकुळत हे इज्रायलाचेर कशी देवली पळया. खंयच्या हंता अंतार ती देवून आयिल्ली. जाकोबाच्यो 12 पुतांत निमाणो पूत कोण तो? जुजे. बापायच्या मोगाचो पूत 11 जाण ह्या भावाचेर मोसरान भरलेले. कितें देखून ताका तांणी जिवेशी मारची आलोचना केली. पण देवाच्या व्हड काकुळतीन तांणी ताका पट्टू बांयत घालो. देवाच्या व्हड काकुळतीन पट्टू बांयतलो काण ताका तांणी इजिप्ताक विकलो. ही सगळी देवाची मांडावळ. कित्याक फुडें येवंक आसच्या भिरांकुळू बरगला वरवीं, दुकोळा वरवीं इज्रायल परजा कश्टोंक नजो. इजिप्तान तांकां आसरो मेळो जाय. इजिप्तान तांकां काण वरवीं मेळो जाय. इजिप्तान तांची वाडावळ जाय जे म्हणल्या दिशेन ही एक मांडावळ देवाची. देखून जुजे ल्हान भुरगो इजिप्ताक वता. इजिप्ताच्या रावळेरांत काणा वरवेची जबाबदारी घेता आनी एका राजकुंवराचे स्थानमान आपणायता. इज्रायलांत कठीण दुकोळ पडटा आनी कठीण दुकोळ पडलेल्या वेळार काणा वरवीं ना जाता इज्रायलाचो लोक इजिप्ता वचून काणा वरवीं हाडटात. आनी ह्या वेळार
जॅकोबाचे पूत थंयसर वेतात आनी इजिप्तांत रावळेरांत कणा वरवीं वांटच्या त्या सुवातेर निमाणो भाव जुजे आपल्या व्हड भावांची वळख धरता तांचे मुखार सुरू तो वळख दाखयना तरी भितरल्या वचून गळगळ्यान रडता आनी म्हणटा तुमकां खाणा वरवीं दिवंक हांव तयार आसां पूण तुमी तुमच्या निमाण्या पुताक बाबाक आपूण हाडिसय तो ना तो मेला तर आनी एका निमाण्या बाबाक 11व्या पुताक रुबेनाक तरी हाडिसय कोणाक तरी हाडिसय आनी तो ते म्हणटात एकल्या पुताक आमी इजिप्तकारां विकलां तो ना बापायक आनी एक पूत ना जाल्यार ओडकन जातली ताच्यात दुखी कंतीन तो आसा आनी ह्या वेळार तो गळगळ्यान रडटा आनी उपरांत आपणाची वळख तो सांगता पट्टू बांयंतलो काण्ण इजिप्ता विकलोलो तुमचो निमाणो भाव जुजे हांवूच वसा बाबाक आनी मांयक आनी कुटुंबाच्यांक आपोवन हाडा तुमकां हांव हांगासर व्हड सत्कार आनी सन्मानान पळयतलो हाडा पळय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीन अशें इज्रायल परजा इजिप्ताक पावली इजिप्तांत जायतीं वर्सां ती रावली आनी इजिप्तांत ह्या लोकांचो संको सडत वेता फारोवाचे कान तोड्यांनी फुंगले आनी म्हळें जर तर इज्रायलकारांक आमकां इजिप्तान वाडोवंक सोडलीं जाल्यार ते आमचेर अधिकार चलयतले आनी आमी इजिप्तकार नासतले हांव देखून तुवें इज्रायलकारांक इजिप्तांतलीं कितें करीसय इजिप्तांत तुवें कश्टूंक सुरू करीस तांकां तांचे हक्क दी नजो तांचे रायट्स दी नजो तांकां गुलामगिरीन दवरिसय गुलामगिरीन आनी तो वळ इज्रायलांतावन इजिप्ताक मस्त फायदो जातलो आनी अशें फारो राय इज्रायलकारांक कश्टूंक लायता आनी इज्रायलकाराचे व्हडले कश्ट देवाक आयकतात आनी इज्रायल परजेक सुटका दिवच्याक एक सोडवणदार एक मयचेक देव दिसता पळया कठीण संदिग्ध परिस्थिती मयचे जल्माच्या काळाची कठीण संदिग्ध परिस्थिती फारावाऱ्यान हुकूम दिल्या जल्माल्ल्या 3 वर्सांच्या चरक्या भुरग्यांक 3 वर्सां सकयल्या चरक्या भुरग्यांक जिवेशी मारचें फर्माण आनी ह्या वेळार मैजेची आवय भरिल्ली गर्भेस्तीन एका पुताक प्रसूत जाता चरक्या भुरग्याक आतां रायाचो फर्माण आसा धाकटुल्या भुरग्यांक जिवेशी मारच्याक आनी आमी नव्या सल्ल्यान पळयता जाल्यार पातकाच्या गुलामपणांत कश्टतेल्या लोकांक अनितीच्या अन्यायाच्या गुलामपणांत कश्टतेल्या लोकांक सुटका दिवच्याक नवो मयजे जल्मलो नवो मयजे कोण तो जेजू क्रिस्त बेतलेमांत गोरवांच्या गोट्यांत जल्मलो आनी इज्रायलाक नवो राय जल्मला म्हणल्यार त्या दिशेन हेरोद राय कितें करता 3 वर्सांच्या सकयल्या चरक्या भुरग्यांक जिवेशी मारूंक फर्माण दिता पळया इज्रायलाच्या गुलामपणान ती सुटका दिवच्याक मोयजेक देवान विसलें आनी ताका ल्हानपणारस मारचे हुकूम फारावारांतान आयलें पातकाच्या बांदपासांतली सुटका दिवच्या देवान आपणाच्या पुताक संवसारी धाडलो नवो मयजेक धाडलो आनी ह्या नवो मयजेक जिवेशी मारच्याक हेरोद रायान फर्माण दिलें आनी ह्या काळार म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो मयजेची आवय कितें करता एक बेतासो पेटारो करता आनी ताका बऱ्यान बायल्यान डामार लॅम्पी घालन त्या भुरग्याक तातूंत दवरता आनी न्हंयच्या फारावो रायाची दू थंयसर न्हांवंक येवच्या त्या न्हंयच्या बगलेच्या एका बोल्यांत दवरता आनी थंयसर ती एका बगलेक ताच्या भयणीक राखूंक लायता कोणी मनजात सुणींक रासिना जावच्याक ती कित्याक रावना म्हळ्यार
आपणाचेच भुरगे म्हणून कळीत जाल्यार जिवेशी मारतीत तर देखून ती रावना कित्याक म्हळ्यार तिच्या तनांत दूद आसलें ती आवय देखून तिच्या भयणीक रावंक सांगता आनी फारावाची दूद थंयसर नांव घेता आसतना भुरग्यान रडलेलें आयकता आनी साकरांक धाडून सांगता पळय थंयसर कोण रडता पळयतना ल्हान सोबीत भुरगो आनी ती पळोवन म्हणटा हो एक एब्रेवकार गोऱ्या कातीसो तामच्या केंसांचो सोबीत रंगाळ चेरको पळयतनाच कळटा हेब्रेवकार इज्रायलकार हेब्रेवकार आनी अशें आसतना म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो ह्या भुरग्याक व्हरून कितें करतली ती ह्या भुरग्याक दूद दिवंक आतांचे बरी काली वो ते मेळटा न्ही पावडर आनी बरा तें ना आर्टिफिशियल दूद ना न्ही गे कितें करतले भुरग्याक दूद दिवच्याक एक आवय जायचे ल्हानशें भुरगें तें देखून कोणी तरी मेळटा की पळय म्हणून सोदता आसतना बोल्यांतान दोनची मैजेची मावशी मेळटा तिका धरतात तीच आवय म्हूण चिंतात तिका धरतात आनी ती म्हणटा ह्या भुरग्याची आवय हांव न्ही म्हाका दूद ना आवय न्ही पूण एक उडास आसा ह्या भुरग्याक दिवची एक स्त्री आसा तिच्या भुरग्याक जे विशीं मारला भुरगें ना हेब्रेवकार स्त्री जाय जाल्यार तिका आपूण हाडटा आनी म्हज्या मोगाच्या भावांनी देवाची मांडावळ देवाची काकूळत पळया देवाची काकूळत इज्रायलाक सोडवून दितल्या त्या चेरक्याक ताचें पोट भरच्याक हेब्रेवकार स्त्रियेचें म्हणजे ताच्याच आवयचें दूद ताका दिवंक लायता पळया आनी फरवाच्या रावळेरांत हेब्रेवकार स्त्री मोयजेक दूद दिता म्हणजे मोयजेची आवय मोयजेकच दूद दिता देखून मोयजे थंय वाळचें रगत हेब्रेवकारांचें रगत कित्याक हेब्रेवकारच्या दुदान आनी रगतान वाडलेलो मोयचे फरव मुखार उबो रावंक शकता आनी दाखरगां करूंक शकता आनी मात्र न्ही ह्या इज्रायल परचेक तांबड्या दर्यांतल्यान उतरोवन आपल्या मायंगावाक उतरोवन व्हरूंक शकता तसलो एक बळादीक एक मोयचे म्हणजे मग तांडेली देखून पळया उपरांत कितें घडटा तो तशेंच बळान वाडटा कित्याक ताच्या कुडींत आसा हेब्रेवकारांचें रगत ताचें थंय वाळटा हेब्रेवकारांचें दुदाची सकत देखून तो बळादीक जावन रायाच्या रावळेरांत बरें करून जिवन आसलेलो तो भायर वता आसतना दोग जाण जगण पडटात एकलो हेब्रेवकार आनी एकलो इजिप्तकार एकलो इज्रायलकार आनी एकलो इजिप्तकार जगण पडटात आनी हो इजिप्तकार कितें करता हे हेब्रेवकाराक इज्रायलकाराक कितें करता पोंदा घालून समा मारन आसता आनी तो आकला आसतना बोब मारन आसतना मोयजेचो राग तकलेक सडटा ताचें रगत कडकडता आनी व्हडलो पातोर करून त्या इजिप्तकाराच्या मांड्यार घालता तो पाडचा आनी वेळार कितें करता रेवेन ते पोंड काडन ताका पूर्ण दवरता पळया इजिप्तान ते कठीण रूल आसा इज्रायलकारांनी खंयच्या हाला तरी तांचो अधिकार दाखोवंक ना तांची सकत दाखोवंक ना इजिप्तकारांचे गुलाम जावन तांणी आसं जाय आनी असल्या परिस्थितींत आनी जिवीशी मारले म्हणटाना आनी जाय की देखो रेवेंद पुरता गपचूप रावता कोणाकय गोत्तू नातले बरें रावता आनी म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो थोडे दीस उतरले दोग जण हेब्रेवकारांत जगण पडटात आतां इज्रायलकारांत दोग जण जगण पडटात आनी एकल्या मारता आसतना मोयजे वेता आनी म्हणटा तुमी कित्याक झगडटात आमी झगड नजो आमी बाबाव आमी एकामेका बाबाव आमचे थंय एकवट आसा जाय आमी एकामेका खातीर जीव दिवंक तयार आसा जाय एकामेकाचो जीव काडचो न्ही म्हणून हांव सांगता आसतना तांचो एकलो म्हणटा पोर एकल्याक तुवें जिवीशी मारलें आज आमकां जिवीशी मारूंक पळयताय कितें अशें म्हणटाना मोयजेन इजिप्तकारांक जिवीशी मारलेली खबर विस्तारल्या म्हूण कळ्ळेंच मोयजे बियान पळोवन धांवता मिदियानाक पळया थंय वचून जेत्रोच्या दुये लागीं काजार जाता आपल्या मांवाचे गोळ बोकऱ्यांक सोरोंक म्हणो होरेब दोंगरा वेता आनी थंयसर जळत्या बोल्या लागीं देव ताका मेळटा आनी हो देव म्हणटा हांव तो देव अब्रामाचो
हांव तो देव इजाक असो, हांव तो देव जाकोब असो. तुवें वचोंक जाय फाटीं इजिप्ताक, फाराव मुखार तुवें उबो रावूंक जाय आनी कश्टतेल्या म्हज्या परजेक तुवें सुडका दिवंक जाय, आपण हाडूंक जाय तुवें. आनी म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, इस्रायल परसाक सुटका दिवच्याक पळया मोईचे मुखांतर देवाची काकूळत वाडली. आनी अरण्यांत ह्या मरुभुमींत ही इस्रायल परसा 40 वर्सां पैन करता आसतना देवाची काकूळत कडपींतल्या उदका मारिफात, देवाची काकूळत वता वेळार मोडाच्या कुपा मारिफात, अंधकारांत देवाची काकूळत उज्याच्या खांब्या मारिफात, बुकेल्या वेळार देवाची काकूळत मान्न म्हणल्या खाणा मारिफात, मास्कांक आशिल्ल्या वेळार देवाची काकूळत विविध सुकण्या मुखांतर व्हडली आनी इस्रायलाचें पोशण करूंक लागली. सिनाय पर्वतार येताना देवाची काकूळत 10 उपादेसां मुखांतर 2 फळयांनी ती लोकांक फावो जाली म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. आनी तीस काकूळतीचो भंडार जेजू क्रिस्त आमकां फावो जालो नवो मोईचे. आनी तो जेजू क्रिस्त कितें म्हणटा, तो जेजू क्रिस्त कितें म्हणटा आयच्या सुवातेन तुमी पळयतात. तो कितें म्हणटा, तो आज बेजाराची उतरां उलयता. जेजून जायतीं जापां केलीं, बेतसायदान केलीं, कापेर्नावांत केलीं, कोरोजिनांत केलीं, गलिलियांत केलीं, पूण ही शहरां बदलूंक नात, परिवर्तन जावंक नात. 5000 लोकांक आनी 4000 लोकांक उड्या मासल्यांनी देवा सोम्यान वाडलें, पोटां भरलीं, दालयेंत उंडे उरले, मासल्यो उरल्यो जाल्यार लोकांचें जिवीत परिवर्तन जावंक ना. कोडकार नितळ जाले, तोंटे सरले, मोने उलयले, कुर्डे पळोवंक लागले, मेल्ले जिवंत जाले जाल्यार लोकांचें जिवीत परिवर्तन जावंक ना, बदलावण येवंक ना. जेजून म्हणलें कितें आसा, पवित्र स्थान काणगी येवना, तुमची पातकी जी निसांडा बरी खबर सतमाना सर्गीचें राज्य लागीं पावलां. पण ह्या उल्याक तांणी पाळो दिलो ना, देखून जेजू म्हणटा, हाय कितली भिरांकूळ जातली तुजी एक ओरोजिना. त्या सर्यां तुज्या माथयेंत हांवें केल्लीं, पूण तुमी बदलूंक नात, परिवर्तन जावंक नात. हे बेतसायदाच्या तळ्या लागीं आंकुडलेल्या आतांच्या मनशाक सोम्यान गुण केल्लो, पूण तें बेतसायदा तें परिवर्तन जावंक ना. आनी तूं कपेर्नांव, पेद्रूच्या सासूमायचो तूप ताप गुण जाल्लो तें कपेर्नांव, तूं सत्यान आसतलें, शेवटून वेतलें. कित्याक म्हळ्यार तुमचेर केल्लीं तीं कामां, तुमचेर वतुल्ली ती काकूळत सिदोन आनी गोमोर शहराचेर वतुल्ली जाल्यार तीं शारां आजुनी बळादिगुर्ती नासती नात. तुमी इस्रायल गेल्या जाल्यार कापेर्नांवा गेल्यार थंय कांयच ना, कांयच तुमकां पळोवंक मेळना, सत्यान आसल्लें दिसता, कांयच ना. बेतसायदा तळ्या लागीं तुमी गेल्या जाल्यार तें पाळ पडलेलें तळें कशें आसा, पाळ पडलेलें तळें कशें आसा, कांय बदलावण, कांयच इम्प्रुवमेंट ना थंय. तुमी नाईम गांवाक गेल्या जाल्यार तो नाईम गांव म्हणून तो कळना, शहरांत म्हणून कळना, तसली परिगत तेंची. खंय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, कित्याक जेरुजलेम, हाय तुका जेरुजलेमा इस्रायलाचें राजधानी जाल्यार म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो थंय समाधान म्हणलें ना आजुनी. तें शहर जेजूच्या काळारच नासतालें, जेजू मरोन थोड्याच वर्सांनी तें नासतालें, सत्यान नासतालें सगळें. आजून पर्यंत त्या जेरुजलेमांत शांती ना, समाधान ना. कित्याक म्हळ्यार देवाकच तांणी काण भायर उडयलो, देवाचें उतर तांकां नाका जालें, देवाची असर ह्या पळयलीं जाल्यार तांणी सतमांतलें नात. तुजेर बरवसो दवरूंक तूं कितें विस्मितां करताय, कितें अजापां करताय म्हूण ते म्हणाले. विश्वास तांणी दवरूंक ना. देखून जेजू म्हणटा स्वस्थ उतरांनी, तुमकां खुशाल करच्याक आमी गायलें वाजयलें, तुमकां खुशाल करच्याक, पूण तुमी नासलीं नात.
तुम्ही रुदान करच्याक दुकानची गितां गायली पूण तुम्ही रडली नांत जुआंव बावतिस्त आयलो ताणें कांयच खावंक ना कांयक पिवंक ना रानदेंपे खातालो रानमोग खातालो मांठ्यांनी जेतालो ताका तुमी देंवसार लागला म्हणटात मनशा पूत आयलो तो खाता पियेता शहरांनी रावता पातक्यांक बक्षिता लोकांचे कश्ट सगळे परिहार करता ताका तुमी म्हणटात तो बेबदो आनी पिवंडो आनी पोठारी म्हणटात पळया परिवर्तन जावंक ना तुमी खंय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आमी कितलीं मिसां भेटयल्यांत कितल्यो रितीऱ्यो केल्यात कितले पटी देवाचें उतर आयकलां कितल्यो परबो म्हणजे परब फेस्तां आमी आचरण केल्यांत हां कितलीं केल्यांत आमकां लेख आसची नात आमी परिवर्तन जाल्या उंगी कोण एकलो म्हाका म्हणटालो फादर तुमी कितल्या अपुरबायाचे शर्माव दितात आज न्ही कितले वर्सां जावन तुमचे शर्माव आमी युट्यूबार पळयता मस्त लोक पळयता फादर कितले बरे अपुरबायाचे शर्माव दितात भारी बरें पूण फादर कोणी मनी परिवर्तन जाल्ले आसात गी बदलावण जाल्ले आसात गी तो म्हाका विचारता हांवें म्हळें तूं बदलावण जालाय साहेबा तूं परिवर्तन जालाय गी विचारलें ताका ताची जाप ना खंय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो जेजू आयज म्हणटा जेजून ताच्या उतरांनी ताच्या करण्यांनी ताचें रगत वारोवन सगळें ताच्या गतींत ताणें देवाचें उतर परगट केलें असर केली विस्मितां केली आनी लोक तटस्थ रावलो जिणी परिवर्तन करूंक ना देखून म्हणटा हाय तुका कोरोजिना हाय तुका बेतसायदा हाय तुका कपेरनांव हाय तुका जेरुसलेमा तुमी सगळीं शेवटतल्यात नास जातल्यात तुमी झडतेच्या दिसा सोदोम आनी गोमोर शारां मेळची ती काकूळ तुमकां मेळची ना उडास्तवरा जेजू आज हे कपेरनावाक बेतसायदाक वा गलिलियाक वा जेरुसलेमाक मात्र सांगिना म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आमा हर एकल्यांक सांगता जर तर देवाचें उतर आयकून नवें नकर मिसाचें बलिदान भेटोवन फेस्तां परबो आचरण कर जर तर आमचें जिवीत परिवर्तन जायना जेजू आज आमकां हेंच उतर सांगतलो देखून तो म्हणटा कान आसा जाल्यार आयका कित्याक म्हणलें तुमचे मदें जायते जाण आसात कान आसून तांकां आयकना दोळे आसून तांकां दिसना तोंड आसून ते उलोवंक शकनात ते देखून तुमकां कान आसा जाल्यार आयका असले परिवर्तनाची जिवी जिवंक तुमी आमकां आदार दिवन दी म्हण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागया आमेन सर्वेस्पर सजरदार Sumyami vidisshi zamля amka sami Jesus सर्वेस्पर सजरदार पणदिला मुदा सवायना मुदा पदिला मुशरगला कमगत मी बिवंद तोलो ससनाच्या ससना म्हज्या भाव भयणींनो म्हजें तुमच्या हातांतलें पवित्र बलिदान सर्पद्वेदार देवा पामान तसलें जावं म्हण मागाती हातांतलें बलिदान आपल्या मनातले महिमेक आमच्या नेक्या पयस देवा सुरस्पोर म्हणून सर्वेस्पर आमच्या भोवमुगाळ बापा भगवंत जो ता देव या तुझ्या धर्मदूतान आपणाक आपयलेल्या जेजूच्या मोगान बरोवन ताची सडवण परगट करूं संतोशान आपलो जीव करशिलो आनी रगत वारयलें ती सडवण आमच्या काळाच्या मनशांक कळीत करूं आमी दुगातां भेटयता ती आमच्या सडवण्याच्या बलिदाना वरवीं आमकां उर्बान इबाळ दी क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन सर्वेस्प तुमचे सवे आसूं सवे आसो आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वयशामी करूंक पावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आनी ससनाच्या देवा
सर्व काळी आणि सर्व तैन जेजू ख्रिस्त आमच्या सुम्यावर वे आम्ही तुका दिन वासू फावो हो काय दोन्ही तिसवानी आमच्या फायद्यासो तुझी पवित्र सभा पवित्रताची कोणा जाऊन या संसारात सदा उर्चा आणि सर्गींचे शिकवण सगळ्या मनशां परगट करचा तुवें ते धर्मदूतांच्या बुन्यादीर थिरांनी गठ बांधून दवरल्याय देखून आता विश्वासान वडा मोगान निरंतर आम्ही तुझें कीर्तन करता आणि सर्गींच्या दळबारा सांगाती संतोषां तुजी स्तुती गायता दरबाराचो सर्वेस परतून सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान होऊन सर्गी तुका जय जय सर्वेस पोराचे गावी येता ताका जय होऊन सर्गी तुका जय जय होऊन सर्गी तुका जय जय मगल भाव बडीनो सांजोदाच्या भक्ती कनो वो पवित्र घडी आम्ही संभ्रमता उंडो आनी वाय नसले जेजूचे मास आनी रगजान बदलची घडी पवित्र आत्म्याची घडी ह्या घडये कितेंय आमी मागता खंडीत आमी घेता ह्या समयाचेर ह्या पवित्र आत्म्याचेर संपूर्ण भावार्थ दवरया विस्वास दवरया आनी आमची मागणी जेजूच्या कुडी रक्ताक समर्पण ह्या रितीन आमी वांटेली जावया बापा करोस तूं पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची झरी तुझ्या पवित्र आत्म्यात हाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या समया जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत आपले कुशेन कश्ट मरण सुसंगेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या सांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी कयात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची तेच परी जेवण जात आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सस्नीक कराराचें रगत पातकाचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पासत ते वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बवटसो गुट परगटुया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्याने बाबा जेजूच्या मरणासोनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत सोंडो आनी सोडोवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडरग सेवतेले आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा आख्या संवसारांत विस्तरलेली तुज्या पवित्र सभेचो उडास करी फ्रांसीस आमच्या पापा सेबा पिटर पॉल आमच्या गुवळी बापा आनी सगळी येसकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरोबर सुदूर मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूळट करी तांकां तुजी इश्टगती नंतरलेल्या समेस्तां तुजे परसळीत मुखामळ पळोवंक फोव करी आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता ओंकार मरे देवाच्या माये संगती ती सपती बागे वंजूज बागे वंदरम दोता बागे वंजूता देव आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटोदी तांच्या संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सुडुंदराची आचना मतीन दवरना ताणें शिकलेले मागणे भोवभक्तीपणी सांगाता मागया आनी आमी आमच्या समयाचेर ताच्या उतराचेर विस्वास दवरना जिणी परिवर्तन करूंक आनी ताच्या आशिर्वादां जोडूंक जायची कृपे दिनी सर्गींच्या बापा तावन समयान शिकलेल्या मागण्या मुखांतर जोडून घेवया
आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज समका येवं, तुझी कुशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दीस पडतो ग्रासा समकां दी आनी आमी आमचे इसकलेल्या आमकां शिताव तशें आमची पथकां बगोस आनी आमकां ताळणें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले विघ्नांतले वरांतले पिडेशिड्यांतले आमकां निवार. देखणे जिवितांत समाधान संतोष आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमचे सोडून दरा जेजू क्रिस्त चेणे बरोबर शानत रेखतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीने सर्व पथकांत ते सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. विचारवडची पदवी आणि महिमा तुझी सस्ताच्या आस्त. समय जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदत्ता म्हळी तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बवर्ताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एक पोटान सांबाळ. तूं जेत आनी राज वर्सलयता ससनाच्या ससना. समयाची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे माय मग सुगुर्त सावन एकामेकाक आमी शांती देवया. देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. समय जेजू क्रिस्ता देवा 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 बापाच्या गोष्टी पळय तुम्ही वासा करा संसाराचे जी दिले की तुझ्या भोव पळय तुकडे रक्तावर विसर म्हज्या कडेन परत सोर वायटांतलो म्हाका निवार. सदां तुज्या आज्ञा करून म्हाका आदार दी आनी तुजे कडेन सुरू दीस म्हाका निर्मेला. पळया इजावन आसा जिवंत देवाची शिडी आम्हा समेस्तांच्या मोगान बरो मनीसान ह्या संवसारी आयिल्ली. देवाच्या काकुळतीचें भंडार ती ही काकूळ सदांच आमचें तें वळयता पूण ही काकुळतीचो अनुभव केल्ले आमी जिणेंनी परिवर्तन करूंक जाय म्हणून उलो दिता ती. हे शिडीचे जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सुमयान तुवें म्हजे भितर अशें भाग म्हाका फोवना पूण तुजे एका उतरान म्हाका बरी भलायकी मेळटली. तुका सिंचाक काळीसे अत्रिक्ता मोगाळ सुम्याची सुराया. ही तू म्हज्या काळजान धन्या दादोस तू करिण्या तुज्या. स्वागत स्वागत जेसू सुम्या संतोषाना स्वागत करता. स्वादिक इष्टा प्रीत मोगाच्या राव तू काळजान मोज्या. स्वागत स्वागत जेसू सुम्या संतोषाना स्वागत करता. स्वादिक इष्टा प्रीत मोगाच्या राव तू काळजान मोज्या. उंड्या रूपार तुकाच म्हाका दिता मोजी आत्मी काण तूं जाता. कुर्बी जिवी तुला भयताय मोजी जिणी नंदन करताय. स्वागत स्वागत जेसू सोम्या संतोषाना स्वागत करता. स्वादिक इष्टा प्रीत मोगाच्या राव तू काळजान मोज्या. स्वागत स्वागत जेसू सोम्या संतोषाना स्वागत करता. स्वादिक इष्टा प्रीत मोगाच्या राव तू काळजान मोज्या. काळजांत आयिल्ल्या सुमयाची चूक आमी अर्गां दिवया. आमच्या मोगान बरो आमच्या काळजांत तो आयला आमचे ते राव सुमया. तुजे कृपेचो आनी काकुळतीचो शिवर आमचेर वत
तुझ्या बेसांनी आमकां बर म्हूण मागया ताणें केले उपकारांक कर कांसावन सांगात म्हणया अर्गां तुका सुमया जेजू तुका सुमया अर्गां तुका सुमया जेजू होगळप तुका सुमया जेजू आराधान तुका सुमया जेजू सर्वायतंतले विघ्नांतल्यान वरांतले निवारलेल्याक कुडी आत्म्याची बरी भलायकी फोव केल्ल्या खातीर सर अपयांतल्या मरणादी पिड्यांतल्या आमकां राखून व्हेल्ल्या खातीर कालच्या रातीची बरी न्हीद आमकां फोव केल्ल्या खातीर आयचो दीस पळोवचे बाग फोव केल्ल्या खातीर आयचे दिसा पुंतळा येवचे बाग फोव केल्ल्या खातीर ह्या पुंतळार ह्या मिसाचें बलिदान भेटोवचे बाग फोव केल्ल्या खातीर हे मिसाच्या बलिदानान तुजें उतर आयकोवचें बाग फोव केल्ल्या खातीर ह्या पवित्र एवकारिस्त मुखांतर आमच्या आत्म्याचें पोशण जावन आयलेल्या खातीर तुवें आमचेर वतल्या सर्व आशिर्वादां खातीर तुवें आमचें तें केल्ल्या सर्व बऱ्यापणा खातीर अर्गां तुका सुमया जेजू होगळाप तुका सुमया जेजू आराधान तुका सुमया जेजू हांव अर्गां दिता जेजू मोच्या काळजा हावर दिता जेजू हावर दिता जेजू हावर दिता जेजू काळजा प्रार्थूया भोवमोगाळ बापा आमच्या देवा घेवन जोता देवाच्या जैतिवान मरणापासून या नव्यानाच्या दिसा संस्कार आम्ही संभ्रमला तांदूळ घेतलेल्या तुझ्या पुताच्या महिमेहून कुडी रक्ता वरवीं तुझ्या पवित्र आत्म्यान आमकां भर आनी ताचे भाशेन मरा पर्यंत तुझ्या मोगांत आनी सेवेंत आमकां तीर करून दवर या आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवीं देखून बसया मोगाच्या भाव भयणीनो सांजुदाच्या पुंतळाक तुमकां मोगाचो स्वागत मागता व्हड संख्यान तुमची ते सांव घेवन ह्या पुंतळाक तुमी हांगासर आयल्यात तुमकां सांजुता देव आपल्या आशिर्वादांनी बरोवन दी बेसांवांनी नेटोवन दी म्हूण तुमचे खातीर आमचे विशेश मागणें जावन आसा माध्यम मुखांतरे नव्यान करतात तुमकां हे मोगाचो स्वागत मागता तुमचे इरादे तुमचे ते सांवां घेवन तुमी हे नव्यानेचे मीस आनी भिडयतात खंडीत स्वामी जेजू क्रिस्त सांजुता देव मुखांतर तुमकां आपल्या बेसांवांनी बरोवन दी म्हूण मागता ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇವೆ ಸಂತ ಜೂದರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮಗೆ ಯೇಸುವಿನ ಕರುಣೆ ಪ್ರೀತಿ ಹಾಗೂ ಯೇಸುವಿನ ದಯೆ ನಿರಂತರ ಸಿಗಲಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ರೋಗ ರುಜಿನಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕರುಣಿಸಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಹರೇ ಮಂಗಳವಾರ ಸಕಾळी 8 वरार मीस 9 सक्रामेंताचें आराधन 10 वरार कुमसारो सक्रामेंत 10:30 वरांक मीस 9 सक्रामेंताचें आराधन 12:30 भक्तिकांक जेवण ह्या सगळ्या मंगळाराच्या भक्ती कार्यांक तुमकां आमी विशेश करून ह्या संदर्भार मोगाचें आपोवणें दिता व्हड संख्यान ह्या पुंतळाक तुमी येया आनी खंडीत सुमेची भरपूर आशिर्वादां जोडून घेया आमी तुमचे खातीर सदांच मागता स्टॉलाक भेट दिया बेंजार केल्लें मीठ तेल दाखोवन तामेंतिन्यो रेलिको कुरीस इमाजी इत्यादी सर्व आसात ह्यो सगळ्यो आमचे आत्मे जविरो झुजोवंक आनी जै जोडूंक आदार दितात त्यो वस्तू वापरूंक आनी हाचो फायदो जोडूंक तुमकां आमी आपोवणें दिता दैवी वखदां डिवायन मेडिसीन गांठी दुखी गॅस्ट्री पिडे भुरग्या पिडे संबंदी वखदां तेलां ऑफिसान मेळटात ती घेवन ताचो फायदो तुमी जोडा आनी खंडीत जायतें बरेंपण तुमकां जातलें मिसां तुमी ऑफिसान दिया थंयसर ती घेतात ते साव ऑफिसान दिवीत नंतर पाटी पूण शेतान तुमी गेला तुमचे खातीर विशेश करून आमी मागता कावन्सिलिंगाची मांडावळ आसा हांगासर आसा तुमच्या समर्थ्यांक सूक्त मार्गदर्शन सगळीं विशेश मागणी आमी करता हाचें जायतें बरेंपण जायतें फावो जालां आनी मुखार फावो जातलें हाचो फायदो जोडून तुमकां आमी आपोवणें दिता हप्त्या मदीं तुमी येता आसतना फोन करना आयल्यार बरें तुमकां राखोवंक पडचें ना फोन नंबर ऑफिसान वा गुगलान मेळटा तें तुमी घेवचें फोन करून हांगासर येवचें पुणशेताच्या अभिवृद्धी खातीर तुमच्या मोगाचें दान आमी स्विकार करता तुमी दिल्या दाना वरवीं ह्या पुंतळाची कांय इल्ली प्रगती करूंक आमकां साध्य जाता उदार मनान कुमो करूंक तुमकां आमी आपोवणें दिता मंगळाराच्या जेवणाक स्पॉन्सर वा प्रायोजक रावोंक तुमकां आमी आपोवणें दिता सगळे स्पॉन्सर जायना तर तुमच्या कुशेचें दान आमी संतोशान स्विकार करता
तुम्ही दिल्या दाना वरवीं दनपाराच्या जेवणाची मांडवळ करूंक आमकां साध्य जाता देखून तुमच्या घरांनी बरी खारी जावंक पुरो जल्माचो दीस जुबल्यो तशेंच काजर तशेंच एनिवर्सरी आनी काही मिसां आसा जाल्यार ह्या पुंतळ सुगडास करा जिवणाक कुमक कर आनी सदभक्तीक आमी तुमच्या खातीर मागता आरोग्य केंद्र केम्राल तावन सिबंदी वर्ग आमच्या भलायकेची तपासणी करच्याक हांगासर आयल्यांत ती तुमच्या कुडीची तपासणी करतली हॉलांत ती आसात तुमी ताचो फायदो जोडचो केम्राल ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಬಂದಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ನಾವು ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ನೀಡಲಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ऑक्टोबर महिन्यांत या पुंतळाची वार्षिक महापर्व आमी आचरण करता ह्या संदर्भान हांगासर सामुहीक काजारां आसात ह्या काजारांत वांटेली जातल्या जोड्यांनी तुमची नांवां वेळार दिवंक तुमकां आमी आपोवण दिता जर तर कोणूय ह्या काजारांत वांटेली जावची जोडी आसा जाल्यार तांच्या कामानाक 3 संगती उडास दवरच्यो पयल्यान पयलें जोड्यांनी दोनूय पार्टींनी कातोलीक जावंक जाय आनी पयलींच बाप्तिस्म घेवन आसलेलो जावंक जाय कोंकणी भास उलयतल्यांक प्रमुख आद्यता आसा विगाराचें शिफारस पत्र तुमी हाडूंक जाय तशेंच तुमी अति दुबळ्या कुटुंबां जोड्यांक मात्र आनी तो अवकाश देखून हे मतीन दवरचें आयच्या दिसा जेवणाक आमकां कुमक केल्या तांणी नांवासता कोणी आसा जाल्यार मुखार येवन पाद्रेबालाची वात स्विकार करची हेच्या दिसा जेवणाक कुमक केल्या प्रदीप लोबो मुडबिल्ले फ्रांसीस वास बेलतंगडी आयवन मेंडोन्सा सुरतकली प्रकाश सुरतकली आयरीन मतायस पांगळा कोणी आसा जाल्यार मुखार या आमचो मनपूर्वक उपकार बावडटा देवाची भरपूर आशिर्वादां तुमचेर तुमच्या सगळ्या वावंटीचेर आमी मागता हेचें जेवण तयार केलां नित्या दरवाड्याकारांनी तांचो मनपूर्वक उपकार बावडटा देवाची भरपूर आशिर्वादां मागता गुरकारणीचेर तांकां होमवर्क केल्या हर एकल्याचेर समेचो आशिर्वाद आमी मागता आसतना तुमच्या सेवेचो वावंटीच फळ येतेच मापान तुमकां फोव जावं दी म्हूण आमचें मागणें तुमचे खातीर जावन आसा आतां आमी नव्यानाक आयती जावया नव्यानाचें गीत गावया देंबे घालून नव्यानाक तयार जावया पात्रून सांजुता देवा आमचे पासत विनाती कर पात्रून सांजुता देवा आमचे पासत विनाती कर पात्रून सांजुता देवा आमचे पासत विनंती कर बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी भाव भयणीनो सर्गीन सोमसो मोगाळ बाप आमचे मागणे ऐकता भगवंत जुता देव सरकार सांजे तुझ्या जीवनपणाच्या महिमेत असून आमचे पासून विनंती करता सांज उता देव हे सांत भक्त प्रत्येक जन्मरी आमचे सर्गींची माय म्हणजे मजतींचे जो आमचे एकमात्र मध्यस्थ मारिफात आम्ही सांगता मागया सुमिया जेजू क्रिस्ता तू आमचो मध्यस्थ आनी देवाच्या घराण्या सोड भाव तुका आमचे हे मागणे भेटयता तुका निधर्म जुता देवाक असलेल्या प्रत्येक इश्टगती दिसो आमी गुडास करता भगवंता देवाच्या मोवाळ मोगाक आमी आमचे मागणे मेळयता ही जेजू मनशाच्या कुटुंबातय तुवें दाखोवच्या परमीत मोगा खातीर आमी तुका आदीन वाचता तुज्या कुर्साच्या मरणाक आमचे मागणे आमी लागशिरान मेळयता त्या बलिदाना वरवीं देवा बापा निरंतर गुलाब लाभता आनी समेस मनीस देवा मानवता दी जेजू आमच्या भावार्थ उपदेशी तूं आतां खरोच आमच्या मदें आसाय म्हूण आमी सत मानता तुज्या पवित्रात्म्या वरवीं आमचे तें देवास्वानी पेल्या सोकोरो मोग वाडय आतां आमी बगे उजुता देवाच्या विनवणेन तुज्या उपकारी फादुबारच्यो गोरजो आनी यात्रेक तुज्या दैवी कुशे प्रमाणे तूं जारी करतलोय म्हूण आमी बरवसता ही जेजूच्या पवित्र आनी उदार काळजा सर आमची पातीनी आमी तुजे थंय दवरता तुका जावं महिमा मान आनी ओगळाप सदां सर्वदा आमेन सांज उता देवा लागीं मागणे या संवसारी जेजूचो सैरो आनी दंडो जावन आसलेल्या बगे वजुता देवा ह्या आमच्या मागण्या तूं आमचे सवे मेळ जेजू सोडवंदर असो मोवाळ मोगतून जाणा जाल्लोय ताच्या सोडवणेची स्वार्था तुवें पयस आसले लोकांक गाजयली क्रिस्ताच्या आनी मनुश्य कुळाच्या मोगान बरोवन तुवें रक्त साक्षाच्या मरणाद्वारे सर्ग आपणायलोय आनी अशी ह्या संवसारी जेजू लागीं तुका आसलेलो इश्टगतीचो बांद तुवें स्थिर केलोय
परिस्कर्श अडचणींनी संपवून निराशेच्या परिस्थितीत असलेल्या सो तूं खेरेती शेरोती जावन आसाय तुझे मजतीचेर बरोबर वचून ही म्हजी घर जाणून तुज्या पूर्ण शेताक पातयेन आयलां देखून बसया मगळ भाव भयणीनो जायतीं जाणां तुमी ते सामान घालतात हांगासर ऑफिसान दितात पुंतळार घालतात वॉट्सॅपान धाडतात मेलार धाडतात तशेंच पोस्टा मुखार धाडतात फोन करून सांगतात आनी आमी सगळीं त्या सावां आमी सदांच सोम्या मुखार दवरता आनी तुमच्या खातीर मागता आज जायतीं त्या सावां हांगासर आसात तुमच्या खातीर देखून ही सगळीं त्या सावां उबारया एकामेका खातीर मागया 22 जाणां बरी भलायकी फोव जावंक 14 जाणां बऱ्या सांबाळाचें काम मेळोवंक 7 जाणां काजेर सोड्या भुरग्याचे तेणे फोव जावंक 17 जाणां बऱ्या कुटुंबाची सेरीक फोव जावंक 6 जाणां रीण फारीक करूंक कुरपा मेळोवंक 12 जाणां परगांवाची विजा फोव जावंक एकल्या गुमटेची सिरीची तकलेची दूख संपूर्ण रितीन गुण जावंक एकल्याक आपल्या सगळ्या गॅस्ट्रिकाची पिडा गुण जावंक एकल्या पाटीच्या कण्याची कुशीच्या बरी ती दूख गुण जावंक तेका जाणांची मायग्रेन तकली पडापड गुण जावंक तेका जाणांच्या हातापांयाची गांठी दुखी गुण जावंक एका उदरपुराचे स्तेक बरी भलायकी कुडी सकत गठाई बाळ फोव जावंक सगळी दूख निवारूंक आनी बेगीनच आस्पत्रेंत धांवन बेगीनच भायर वचूंक एका कुटुंबांत शांती समाधान आनी समृद्धी रास करूंक तेका 14 जाणां कुटुंबाच्या सद्यांक UK वचूंक फोव जावंच्या इराद्या पासून एकल्या हाती धरली सगळीं कामां शाबित्यान पंता पावंक एकल्या दिता म्हूण बसयले पयशे वेळार दिवंक एकल्या रीण वेल्ले पयशे ते वेळार फाटीं दिवंक एका सेकंड PUCच्या भुरग्याक फुडल्या शिकपाक जैत आनी आदार आनी कुरपा फोव जावंक समाधान संतोश मेळोवंक MBBS शिक्षाक एका भुरग्याक बरें शिकोवंक जाणवाय गिन्यान चुरुकाय फोव जावंक एकल्या हाती धरले सगळीं कामां शाबित्यान पंता पावोवंक एकल्या रीण फारीक करून कुरपा मेळोवंक 8 जाणांचे कुटुंबा शांती समाधान माया मोगरा जावंक 2 जाणांचे कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लेम निवारूंक 6 जाणां पांयाची गांठी दुखी गुण जावंक 2 जाणां फाटीची डिस्क प्रॉब्लेम गुण जावंक 3 जाणां वायट सवय सोडून बऱ्या भलायकेन येवच्या पासून बऱ्या वाटेक येवच्या पासून एकल्या बरें घर बांदूंक कुरपा मेळोवंक एकल्या मागण्यांत तेरासण लाभोवंक 4 जाणां काजेरी जिणी बऱ्यान चलूंक कुरपा मेळोवंक एकल्या क्रिस्तांव संघात सुसंगात सोडून बऱ्या वाटेक येवंक 2 जाणां बिझनेस बऱ्यान सोमुकोवंक 3 जाणां दिल्ले पयशे बेगीन फाटी मेळोवंक 5 जाणां आमाल पिवण येतावन सुडका मेळोवंक 12 जाणां शिकूंक बरी मत जाणवाय गिन्यान फोव जावंक 3 जाणां कोर्ट केस बेगीन सित्यार्थ जावंक एकल्याचे भायर पडले भांगार मेळोवंक एकल्या कामान तिरासन आसूंक आनी स्ट्रेस उणें जावंक 3 जाणां कातीची एलर्जी गुण जावंक एकल्या UKचें पयण बऱ्यान जावंक एकल्या जागो बऱ्या मोला विकून वचोंक तशेंच एकल्याचे लंग्सांत ट्युमर आशिल्ले ऑपरेशन तें बऱ्यान गुण जावंक आनी 30 आनी 4 जाणांक 4 जाणांक मागलेले सगळे उपकार फोव जावच्या पासून मागो विनंती केल्या तांचे सगळ्यात आमचे तुमचे इरादे आसात प्रते रितीन मागया म्हज्या मायें पासून आस्पत्रेंत ती आसा कठीण वळवळटा दुखीन ती आसा तिका बरी भलायकी फोव जावच्या पासून आनी बेगीन आस्पत्रेंत धांवन गुण जावन फाटीं वचोंक देवाचो आदार मागया आमी ती घालया आमची मागणी आमची गरजो आमची आशा सर्गीच्या बापाच्या पांयां तळा समर्पया आमचे हात उबारया निरंतर सुमया लागीं आमी मागया अर्गां तुका सुमया जेजू अगळप तुका सुमया जेजू स्तुती तुका सुमया जेजू आराधन तुका सुमया जेजू वंदन तुका सुमया जेजू प्रणिपा तुका सुमया जेजू ओगळशीत हांव तुका सुमया जेजू अर्गां तुका सुमया जेजू अर्गां तुका सुमया जेजू हालेलुया 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 अर्गां जेजू गुलाब जेजू आराधन जेजू सगळ्या काळजा तुका वंदिता सुमया सुमया जेजू या सगळ्या भक्तीची मागणी तुका भेटून दिता तुझे बोट देर काकुळतीर बोट देर आशीर्वादाने बर बेसावरी नेटाय मागलेले सगळी मागणी स्वीकार करे आमकां कितें जाय कितें नजो ते सगळे जाण आय सुमया तुझे बोड पदवेन आनी महिमेन तुझे बोड काकुळतीर आमचेर आशीर्वाद घाल सुमया मागलेले सगळे फावो कर भावा भावार्थान बरोबर वर्षार मागून आसा सुमया आमकां तुजो आदार लाभय कृपा लाभय बेसाव लाभय तुका जाव महिमा तुका जाव आराधन भुरगे नातल्या काजरी जोड्या पासून विशेष करून मागता आसतना भुरग्याच्या देण्या फावो करण्याची कुटुंबाची बी संतोष बरीत कर सुमया हालेलुया 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 नव्यानाच्या मागणे मुंदारशिया म्हज्या मतीर काळो काडून म्हजो बाबार दडोवन बेसाडच्या म्हज्या आत्म्याच्या वैरीक तूं तुज्या पस्तले पदवेन पयस उंडाय त्या संता म्हज्या काळजाच्या गुणांत हांव तूं गोला मारता अशा सणलेल्या मरुसुदींचे कितें तेणें तुका देवान दिलां
तुझे जिनियेचे कंटे गोटे म्हज्या काळजाची कोर्सान हांव तुका भेटयता तुज्या मोवाळ माई पसी नवा देखीत तूं म्हाका मोगानात आसूं सुदासन वर व्हडा पतीने तुजे कडेन मागू लोपका तूं म्हाका जोड दी अशें आमचे सुमयेचे तुजे महिमे मोत नांव तुज्या मजतीन अदीक अदीक परगटलेलें जाव आमेन एकडी बरदोळे दांपी आमच्या हात आमच्या अर्द्याचेर दवरया सांज उरता तेव्हा मुखांत लाभलेल्या बरेपणा देवाक आमी अर्गां दिवया सो जाणां बऱ्या सांबाळाचें काम फावो जाल्ल्या खातीर एकल्याक युकेवेचे विजा आनी तिकेट फावो जाल्ल्या खातीर एका कुटुंबाच्या त्या जाणांक युके वचूंक फावो जाल्ल्या खातीर एकल्याक अलर्जी कोंकणी गूण जाल्ल्या खातीर एकल्याक सर्जरी बऱ्यान जाल्ल्या खातीर एकल्याचें घर बांदूंक बऱ्यान फावो जाल्ल्या पासून एकल्या गुमटेची शिरीची तकली गूण जाल्ल्या पासून एकल्या पाटीच्या गळ्याची कुशीची बरीची दुखणी जाल्ल्या पासून एकल्या गॅस्ट्रिकाची पिडा उणी जाल्ल्या पासून एकल्या उत्तर प्रायाच्या आवयक भलायकी मेळ्ळ्या पासून एक कुटुंबांत शांती समृद्धी रास जाल्ल्या पासून एकल्याक आपले धरले सगळे काम शबी पंथा पावलेल्या पासून एकल्या रीण फारीक करून कुरपा सकत बोळ फावो जाल्ल्या पासून एकल्या तकली पडा संपूर्ण रितीन गूण जाल्ल्या पासून चौगा जाणां बऱ्या कुटुंबाची सैरी फावो जाल्ल्या पासून त्या जाणां सर वायटांतल्यान वरांतले राखून व्हेल्ल्या पासून एका PUCच्या भुरग्याक मानसीक उत्तर सगळें संपूर्ण निवारलेल्या पासून PUCंत बरें करून मार्क्स करून पास जाल्ल्या पासून बऱ्या कॉलेजींत बरी सीट फावो जाल्ल्या पासून तशेंच 17 जाणां मागू उपकार मेळ्ळ्या पासून अर्गां दितात तांचे सांगात आमची अर्गां गोंदया आमची अर्गां सोम्या भेटोवन दिवया आनी आमचे हात उबारून निरंतर त्रिएक देवाक अर्गां दिवया अर्गां तुका सुमया जेजू उगळप तुका सुमया जेजू स्तुती तुका सुमया जेजू आराधना तुका सुमया जेजू वंदन तुका सुमया जेजू हालेलुया 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 अर्गां जेजू उगळप जेजू आराधना जेजू सगळ्या काळजां तुका वंदिता तुजे बोवड काकुळतीन आमचेर उतरल्या दये पासून आमचेर केल्ले सहसर्या पासून आमचेर उतरले बेसांव पासून तुका आमी अर्गां दिता सुमया वत्तो काकुळता विश्वासी मोगाळी देव तुका सौ महिमा तुका सौ आराधना उगळप हालेलुया 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 मगळ बाबडीनो आमच्या पिठी पूर्ण बसोत देवा लागीं आमी विश्वासान मागुया सर्वेस्पर आमकां वायटांतली आनी अनवरांतली निवार आयकमचे प्रार्थना येसुया सर्वेस्पर पिठी सले आमच्या बाबडीचे कश्ट करी आयकमचे प्रार्थना येसुया सर्वेस्पर पिठी सले पिडेस्तांची सेवा करच्या समर्पित जाल्ल्या दोतोरांक नर्सांक आनी सेवकांक पाव आयकमचे प्रार्थना येसुया सर्वेस्परा सकट पिडेस्तान तळणी आनी पातकांतली निवार आयकमचे प्रार्थना सर्वेस्परा तुझ्या मनेऱ्या दवरच्या पिडेस्तान जिविताची भरती भलायकी कुडी आत्म्याची गठाय दी आयकमचे प्रार्थना सर्गींच्या बापायची दिसा आमी आयकली आमच्या भावभयणीची सत्य समाजारी करण सांजुदाच्या भक्तिकाच्या जिणेत आनी आशिल्लो संतोष आनी समाधान फावो करी आयकमचे प्रार्थना येसुया सर्गींच्या बापा आमचे लागीं प्रत्येक मागणी विसरले ते आमी तुका समर्पण दिता तुझी खुशी वयता ती सर्व ते समाजारी कर म्हण आमी मागता आयकमचे प्रार्थना येसुया मगळ बाप्पा गांवांत तशें बरें गांवांत फावो तें काम नासतना कुस्तुंच्या सर तुज्या भुरग्यांची काकोळट कर तांकां बरें काम फावो कर तांचे जिवीत नंदन कर म्हण आमी मागता आयकमचे प्रार्थना येसुया सर्वेस्परा फावो तिची न्ही सांगातीन वा सांगाती मेळना नासतना कुस्तुंच्या सर आमच्या भाव भयणीचे तुजे दाळ दिश्ट घाल तांकां बरी जिणी सांगातीन मेळोन बरे कुटुंबाची जिवन ते तेणें फावो कर म्हण आमी मागता आयकमचे प्रार्थना येसुया सर्वेस्परा भुरग्याचे तेणें आशिल्ल्या सर काजरी जोड्यांची बिनमत पाव तांच्या काजरी जिविताच्या मोगाचें फळ भुरग्याचे तेणें तांकां फावो करन तांचो कुटुंबा संतोष सडय म्हण आमी मागता आयकमचे प्रार्थना बरी येसुया पिडेस्ताचे भलायकी तुजी भुरगीं तुजी मजत मागतात आमची मागणी मानून घे नमार आनी एका कुडीचे माय नमान आमचे जिवा अमृत आनी भरोशा तुका मेलो मारता आमी बदे शिवेचीं बाळकां ह्या दोगाच्या कोणांत आसता आस्कार उस्कार सुन आमी तुका रुदान करता तर आमचे शेके येते तुजे एका कुदोळे आमचेर परती आनी उपदेशा उपरांत तुजे कशें सदी पाव जेजूक आमकां दाखय हे देयडी मुखाडी दिलो बी ओंकार मरये मुगळ बाबडी नोपडेस आमच्या बाबडी सुगडा आस्कड्या तांच्या बऱ्या भलायकी बसोत आमी मागया सांगाता त्रिएक देवा वंदन म्हणया महिमा तुका सर पदवेदारा देवा बापा कित्याक तुवें तुजे क्लास पुता आमच्या जेजू क्रिस्ताक आमकां सुटका सुणो दिवच्या धाडलोय महिमा तुका जेजू क्रिस्ता बापाच्या क्लास पुता कित्याक तूं आमचे अस्कत मनशाचे घेवचे तितलो लानवीक जालोय आनी सर आमची पिडा गुण करून तुवें कशी वयली महिमा तुका देवा पवित्रात्म्या आमचे बसवणदारा कित्याक तूं आमचे सर पिडा शिडा तुजे बळादी पदवेन गुण करताय प्रार्थुया भोवदयाळ बापा आत्म्याच्या संकस्तांनी आनी मतेच्या वाकुडीच्या पिडेनी कश्टोवच्या तुज्या साखर आनी साखरणीचे देळ दिश्ट घाल तुवें रसल्या नगनवाची उदीवचे वावरीत कर अशें पथकांनी तळ जावन पिडेशणांतले गुण जावन वेगिस्तांनी भलायकी जुडो फोव करी क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं सुमेचे नावी आमचो आदार ताणे रचला सर्गानी सर्वेस्पा तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो भोवदयाळ सुमया बाबा तांच्या बुजवणदारा तुजी मीत मेनातली दयाळ आमी मागता
पिढी शिडीन कुस्टून ज्या तुझ्या बुरक्यान तांचे राखण बडवे सदां समाधानान सांभाळून दीत एकमेकाक सुख समजून मनाबाईत पयस करून एकमेका काळजात अनुभवसून जीवन तांकां द्वादार दी आपल्या कष्टावरील सुदारून तुझे देन तांकां आपूण बरी जालें म्हूण बगोवन दी तूं दयाळ समीसदान तांचे संगात राव तांच्यातली भलायकी तांकां फाटी मेळोवन दी आनी तुझ्या पवित्र सभेन सदां सुखार गंध येवन दीत जो जियेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं सर्वेस्पो देव बाप तुमकां आशिर्वाद दी आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांकून तुमकां तो माई पासांनी काकूळ दिन वागो दुलबायन तो तुमचेर आपली नदर घालूं आनी आपली शांती तो तुमकां दी आमेन. देवा सकलच पुजे जोगरीस बापाच्या उजव्या वैभवान बसला आणि आपल्या बसवणे प्रमाणे संसारापर्यंत आमच्या संगात आसा तो तुमचे सवय राव तुमचे संरक्षण करू तुमच्या मुखल्यान तो रावन तुमकां वाठून तुमच्या फाटल्यान तो रावन तुमची राखण करू देवा पवित्र म्हणजे तुझ्या उजवाडान भरले तो तुमचे ते असते सर वाईट बसमन उडो आणि तुमचे जिणे आपल्या प्रकाशान परजळीत करू आणि सर्व पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमच्यावर आपलो आशीर्वाद घालू वसून या जीवन क्रिस्ताच्या शांतीन आणि मोगान तुमकां धडता देवाचे व्हड उपकार. मुखार भाव भयणीनो थोडी मिनटां सक्रामेंता मुखार आमी करसुया सुमेची आशीर्वाद बेसांव भलायकी शांती समाधान आमचें करून घेवया भक्तीन निमी घालून आराधनाचें गीत आमी गावया. नमो नमो जेजू क्रिस्ता हुंड्या रुपाली पोनाशा नमो नमो सोडवंदरा सक्रामेता तमका रक्षा नमो नमो जेजू क्रिस्ता नमो नमो जेजू क्रिस्ता पुण्य रूपाली पोनासच्या हुंड्या रुपाली पोनाशा नमो नमो सुडवंदरा नमो नमो सोडवंदरा सक्रामेंतांत आमकां रक्षा सक्रामेता तमका रक्षा सर्गीचो देव तूं समया आमकां मेळोंक रावलाय देव पोंडली पोंड तुवें हुंड्याचें रूप घेतलाय समया हुंड्या वायनार येवन तो आमचें काण जाताय मोगान बरोवन तुका स्तुत समर्पिताय देखून समया आमी आमचे जिणेचें सुख दूख तुका सांगूंक आयल्या तुजे तान बुजवण आशेवन आयल्या समया ये जेजू ये आमकां मेळोंक तूं ये तुजे कृपेचे देण्या भंडाराक घेवन ये समया लागीं सरतांव समया सकतांव तुजी गोडसाण तुजे लागीं तुजे संगी रावोन विसरतांव आमच्या जिणेची गोडसाण समया संतुश्ट जातांव आमी घेवन तुजें दर्शन साक्षी तुका आमी जातांव तुज्या पवित्र स्पर्शान जेजू जेजू समया जेजू समया जिणयेचे सुख दूख तुका सांगोंक आयल्या सांगात आमी म्हणया जिणयेचे सुख दूख तुका सांगूंक आयल्या तुझे तोंड बुजवून आशेवणांगा रावल्या तुझे तन बुजवण तुझे तन बुजवण आशेवून रावल्या हे जेजू ये जेजू ये आमकां मेळोंक तूं ये जेजू ये आमकां मेळोंक तूं ये तुझे कृपेचे धेण्या भंडार घेवन ये तुझे कृपेचे देण्या भंडार घेवन नमो नमो जेजू क्रिस्ता नमो नमो जेजू क्रिस्ता हुंड्या रुपाली पोनासच्या हुंड्या रुपाली पोनाशा नमो नमो सडवंदरा नमो नमो सोडवंदरा सक्रामेंतांत आमकां रक्षा सक्रामेता तमका रक्षा नमो नमो जेजू क्रिस्ता
नमो नमो जेजू ख्रिस्ता उंड्यावर पाली पोनासच्या उंड्यार पाली पोनस्या नमो नमो सडवंडारा नमो नमो चढवंदरा सक्रमेता तामकाराकच्या सक्रामेता तमकारक हालेलुया 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 शदला बला बलंदला हाला हाले हालेलुया Ergan Chezo glap Chezo aradan Chezo हालेलुया हालेलुया Chezo Chezo tuka savarata tuka samaima हालेलुया Shadala bala balandala iya hala 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 हालेलुया Yeswe vandana Yeswe aradhana Yeswe हालेलुया Stotra Yeswe aradhana Yeswe Praise you Jesus हालेलुया हालेलुया Love you Jesus praise you Jesus adore you Jesus हालेलुया Hallelujah, 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 hallelujah. Ergan tuka sumiyan Jesu. Hoglap tuka sumiyan Jesu. Aradan tuka sumiyan Jesu. Hallelujah. 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 Masyam. Magalbabani nom. Amso sumi amche मध्ये हांगा सर आसा. उसमी आमकां कृपेन भरता. जैत दिता जैत ते वंदी करता. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया अब्रामाक जैतेवन केल्लो सोमी जाकोबाक आनी ताच्या संततेक जैतेवन केल्लो सोमी इस्रायलाक राखून वन जैतेवन केल्लो मोइजेक फरावाच्या तलवारीच्या धालींतले राखून व्हेल्लो जेजू आमचे मदें आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. बरें हात उबारया गे आमच्या सोमयाक म्हाका उबारचें नाका सोमयाक. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. एरगान जेजू होगळाप जेजू आराधन जेजू. हालेलुया. हालेलुया मोगाचे भाव भयणीनो आमच्या जिवितान सोमयान कांय तरी बरें केलां गी ना. हा जैत जोडून दिलां गी ना. कांयले जैत लाभयलां गी ना. हा लाभयलां. आमी केदाळ आमच्या जिवितांत जाल्लें बरेंपण कितेंचें आमी चिंतचें कितें. हा वायट वायट म्हाका कितें घडचें म्हाका कितें पिडा म्हाका कितें दूख म्हाका कितें खंत म्हाका कितें तुका देवान कांय बरें करूं ना गी. बरी आवय दिवं ना गी. बरें बापय दिवं ना गी. बरें राखून उरूं ना गी. कितलें बरेंपण आसा आमच्या जिवितांत 100रांत 70% 70% बरेंपण आसा. कांय 30% कांय वायट आसूंक पुरो म्हळ्यार कांय लिपिडा शिडा कस्तान वरां आसूंक पुरो. पूण सडीत मापान केदाळे बरें आसा. पूण आमकां दोसचें कितें तें 30% उणें आशिल्लें आपणें तेंत मती घेवचें. तवळ आमी कितें व्हरता म्हाका कांय बरेंत लाभोना म्हण चिंतचें आमी. केदाळे आमी पॉजिटीव उलोवंक पळयचें कळ्ळें. सकारात्मक चिंता आसा जाय. बरेंपण आमी वाखाणी जाय. तवळ आसलें उणेंपण आसा पळय पयस धांवता. देखून जेजू कितें म्हणटा आशिल्ल्यांक बरोवन वमतोंच्या मापान दितले. म्हळ्यार तुजें तें आसलें इल्लें बरेंपण पळय तें सांग. बरेंपण सांग देवाक गांधी तें दिल्लें आनीकी बरेंपण बरोवन वमतोता. तूं नातिल्ल्यांक आसलेंय काण व्हरतलें. तूं ना 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 म्हणून तुजें तें आसलेंय नापेस जातलें. समाधान पयस धांवतलें. भलायकी पयस धांवतली. सगळें पयस धांवतलें. देखून आसा म्हणून इल्लें आसल्यार बरोवन वमतोंच्या मापान तें बरोवन येतलें. देवाक गांधी ना 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 म्हणून आसलीं सगळें. देखून जेजून म्हणलें पळय आशिल्ल्यांक बरोवन वमतोंच्या मापान मेळटलें. नातिल्ल्यांक आशिल्लें काण व्हरतलें. देखून ना म्हणचें न्ही आसा म्हणचें. तें आमी केलें जाल्यार देवाक अर्गां दिलीं जाल्यार तुजें जिवी संतोशान बदलता. पूण आमी काय करचें आमी कांय इल्ली दूख आल्या तेंत सांगचें. नॉट गूड.
नॉट गुड एट ऑल. समजलें की देवान केलें बरेंपण उगडास काडा, बरेंपण उगडास करा. थोड्यांक ते नेगेटिविटी वतू ना, काल्यांक नेगेटिविटी. हांव तें ना, हांव सोबीत ना, हांव मोटी, हांव बारीक, सोबीत ना, तें ना, हें ना, दांत मुखार, दांत पाटी. हां कित्याक? देवान तुका इतली बरी सबाय दिल्या, देवान इतले बरे दोळे दिल्या, इतले बरे हात दिल्यात. हात नातलेल्या मनशांक पळय, तांचे कश्ट पळय. दोळे नातलेल्या मनशांक पळय, कान आयकनातल्यांक पळय. कितलें बरेंपण तुका देवान दिलां. तसो ताका अर्गां दी. तुज्या आवय बापाय इतली बरें मोग करतात, इतलो सांगात दितात, पाठिंबो दितात, ताका संतोश पाव. म्हाका पेरंट्सांनान, म्हाका ती नान, हे नान, म्हाका कडी दुस जातात, म्हाका इन्सल्ट करतात. कित्याक इन्सल्ट करतात? सोडू. तुजो मोग करतले आहात, तुका मान दितली आहात, तुका वयर करतली आसात, तांचो उडास काड, संतोष पाव. जैत तुका मेळटलें. ना ना म्हण नाका, उणेपण सांगा नाका. आसलें सगळें नापें जातलें. देव आसा म्हूण बरोवन तुज्या मापान तुका मेळटलें. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. हालेलुया. पळय आमी कितले सुराती, पळय हात उबारून सुराती आमी देवाक. मागीर आमकां बरेंपण मेळचें खंय जावन सांगा? सत्य खंय जावन मेळचें? मेळना. तितले आमी कांजूस जाता, तितली पुरासन जाता. 1 मिनट भर, 1 सेकंड भर प्रेज द लॉर्ड म्हणच्या. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया. देखून म्हज्या मोगाच्या बाबड्यानो आमी उबे रावया, समेच्या मनाक हें गीत गावया. जय कोडुवा देवरेगे कोटी कोटी स्तोत्रान. तळये पेटोवन हें गीत आमी गावया. ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಜೀವ ನೀಡುವ ಯೇಸುರಾಜನಿಗೆ ಜೀವಮಾನವೆಲ್ಲ ಸ್ತೋತ್ರ. ಜಯ ಕೊಡುವ ದೇವರಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಜೀವ ನೀಡುವ ಯೇಸುರಾಜನಿಗೆ ಜೀವಮಾನವೆಲ್ಲ ಸ್ತೋತ್ರ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಜಯ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. भलायकी दिल्या सोम्या तुका अर्गां, समाधान दिल्या सोम्या तुका अर्गां. आमची मागणी आयकून आमकां दिताय देखून तुका अर्गां सोम्या. वेळा राखून वर सांबाळताय, पडलेल्या वेळा उखलताय, त्या पासून तुका अर्गां दिता. अर्गां जेसू. ಸೌಖ್ಯ ಕೊಡುವ ಸೌಖ್ಯದಾತನಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಸೌಖ್ಯ ಕೊಡುವ ಸೌಖ್ಯದಾತನಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಶಾಂತಿ ನೀಡುವ ಶಾಂತಿದಾತನಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃದಯದಿಂದ ಸ್ತೋತ್ರ. ಶಾಂತಿ ನೀಡುವ ಶಾಂತಿದಾತನಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃದಯದಿಂದ ಸ್ತೋತ್ರ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಜಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಸಗಳೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಜಯ ಯೇಸುವೇ ವಂದನೆ, ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೇ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಜಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, जय हालेलुया. आमचो सोमी आमच्या मध्ये आसा. काळजातून या सोम्याक आमी आराधन करया. काळजातून या सोम्याक निर्वास होया. हालेलुया, हालेलुया, जय 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 हालेलुया. जय ಕೊಡುವ ದೇವರಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಜೀವ ನೀಡುವ ಯೇಸುರಾಜನಿಗೆ ಜೀವಮಾನವೆಲ್ಲ ಸ್ತೋತ್ರ. ಜಯ ಕೊಡುವ
ದೇವರಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಜೀವ ನೀಡುವ ಯೇಸುರಾಜನಿಗೆ ಜೀವಮಾನವೆಲ್ಲ ಸ್ತೋತ್ರ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ 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 ಜಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಜಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಅದು ಬಾರಿಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಜಯ हल्लेलुया हल्लेलुया आमचा स्वामी आमच्या मध्ये असा सर्व संसार असो मैजेक दाविदाक अब्रामाक याकोबाक त्याच्या संतांचा आशीर्वाद बनलो स्वामी आमच्या मध्ये या स्वामी तुम्ही आराधना कर या हल्लेलुया जय हल्लेलुया हल्लेलुया जय हल्लेलुया हल्लेलुया जय हल्लेलुया haleluya 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 erganje zoglapje dwaradanje haleluya 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 आम्ही बसया मगर बाबडीनो एगडी बोर सोम्या पडे हांगासरी सोमी आमच्या मध्ये हांगासर आसा पूण जायते पोटी म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो सोमयेचेर आमी विश्वास दवरलेलो जायते पोटी आमी कोरोजना बरी जाल्ले आसा बेसायदा बरी जाल्ले आसा कापेरनामा बरी जाल्ले आसा आमच्या जिवितांत जायतीं बरेपण जायतीं विस्मितां सुमयान केल्लीं आसात पूण आमकां उडास उरलेलो ना देवाचें उतर निरंतर आमच्या कानांत गाजलेलें आसा आमी परिवर्तन जाल्ले ना जायतीं मिसां भेटयलेलीं आसात आमी तटस्थ उरलेलीं आसा जायत्यो रित्यो केल्ल्यो आसात आमची जिणी बदलली ना जायतीं नव्यान केल्लीं आसात आमचें जिवीत परिवर्तन जाल्लें ना आनी असल्या परिगतेंत आमी तटस्थ उरल्या हांव जेजो म्हणटा ह्या संदर्भार तुमकां कुशाल करच्या खातीर आमी वाजयलें तुमी नाचली नांत तुमकां रुदान करच्या खातीर आमी गायलें तुमी रडली नांत तुमी कान आसून कानांतले बरी जाल्यात दोळे आसून दिसनातले बरी रावल्यात तोंड आसून मने जाल्यात तुमी म्हणटा तुमी आज मुखाच्या बाबरीन आमच्या हातार तेचेर दवरया सुम्याचें बक्षाणें मागया आमी सुम्याची काकुळत मागया सुमी म्हाका बक्षी तुजी काकुळत तुजी दया म्हजेर वत मागया काकूत कर आमची आबा बापा काकूत कर आमची काकुळत कर आप्पा बापा काकूत कर आमची आबा बापा काकूत कर आमची काकुळत कर आमची आब्बा बापा काकूत कर आमची आबा बापा काकूत कर आमची पापा धरलें काकूत कर आमची आब्बा बापा बापा काकूत कर आमची पापा धरलें तुका दुखयलें पापा धरले तुका दुखयले मंदमे तुझे मोडून मंदमे तुझे ते मोडून तुका मिसळले काकुळत करी काकूत कर आमची जेजू क्रिस्ता काकूत कर आमची काकुळत कर आमची सोम्या जेजू काकूत कर आमची सोम्या जेजू काकूत कर आमची पापा धरलें तुका कुरसायलें पापा धरले तुका कुरसायले दैवीक मोगाक तुका सांडून दैवीक मोगाक तुका जिवीत विबाडले जिवीत विबाडले पापा धरले तुका कुरसायले दैवीक मोगाक तुका सांडून जिवीत विबाडले काकुळत कर आमची पवित्र आत्म्या आमची पवित्र आत्म्या काकूत कर आमची काकुळत कर आमची पवित्र आत्म्या काकूत कर आमची पवित्र आत्म्या तुका नेगारलें तुका दुखयलें तुका नेगारले तुका दुखयले दैवीक देण्या दाताराक तुका आमी पयस केलें तुका आमी पयस केले तुका नेगारले तुका दुखयले दैवीक देण्या दाताराक तुका आमी पयस केलें काकुळत कर काकुळत कर आब्बा बापा आबा बापा काकूत कर आमची काकुळत कर आमची सोम्या जेजू
काकूत कर आमची सोम्या जेजू सोम्या जेजू काकूत कर आमची काकूत कर आमची पवित्र आत्म्या काकूत कर आमची पवित्र आत्म्या काकूत कर आमची काकूत कर आमची पवित्र आत्म्या काकूत कर आमची मगळ बाबणीनो सोमी आमकां पळयता ह्या वक्ता येया तुमी कस्त तेल्यानो मतीचें वचन ववयतेल्यानो पिड्या शिडेन वळवळतेल्यानो विविध समस्या बली जाल्ल्यानो येया हांव तुमकां समाधान दितां सुडवण दितां सुडका दितां बेसांव दितां येया तुमचे तकले उखलून सोम्या पडया बावर्तान मागा तुमी बावर्तान मागा आनी खंडीत तुमकां बाचावी मेळटली हांव म्हणटा ताच्या उपरांत तुमी म्हणा सोम्या तुजे रगत सोम्या तुझे रगत सोम्या तुजे रगत म्हाका जिवीत दिता म्हाका जिवीत सोम्या तुजे रगत सोम्या तुझे रगत म्हज्या आत्म्याची तान बगयता तुझ्या आत्म्याची तान बागयता सोम्या तुजे रगत सोम्या तुझे रगत म्हजें पातक धुवन काडता तुझे पातक दूर सोम्या तुजे रगत सोम्या तुझे रगत म्हजें नितळ म्हजें जिवीत निर्मळ करता तुझे जीवित निर्मळ कर आमोलीक तें रगत तुझे रगत सोम्या मुजेर सारय मुझे सरई पवित्र तुजे रगत तुझे रगत सोम्या मुजेर शेणय मुझे शनाई तुजे रगत सोम्या रगत सोम्या दुस्मानातावन तावन सुटका दिता कारिता तुजे रगत सोम्या तुझे रगत म्हाका नव्या जिवान भरता जीवन भरता तुजे रगत सोम्या रगत सोम्या म्हज्या जिणेच्या झुजांत जांत जैत लाभयता लाभयता तुजे रगत सोम्या रगत सोम्या म्हजें संरक्षण करता आमोलीक तुजें रगत रगत तेलाय म्हाका सोम्या म्हाका तुज्या पवित्र रक्तान तू नितळ कर सोम्या तुज्या पवित्र रक्तान म्हाका नितळ कर सोम्या सोम्या जेजू तुजें रगत मुजेर शेराय तुजें रगत मुजेर सारय तुजें रगत मुजेर शेणय सोम्या जेजू तुज्या रक्तान म्हाका गुण कर तुज्या रक्तान म्हाका बाचावी दे तुज्या रक्तान म्हाका संतोष दे जेजू सोम्या आपड म्हाका आपड जेजू आपड जेजू आपड जेजू गुण कर जेजू गुण कर जेजू गुण कर जेजू समाधान दी जेजू समाधान दी जेजू संतोष दी जेजू संतोष दी जेजू जैत लाभय जेजू जैत लाभय जेजू सुडका दी जेजू सुडका दी जेजू गुण कर जेजू गुण कर जेजू आपड जेजू आनी हांव बरो जातलो आनी हांव बरो जातलो आपड जेजू आनी हांव बरो जातलो आपड जेजू आनी हांव बरो जातलो आपड जेजू आनी हांव गुण जातलो आपड जेजू आनी हांव गुण जातलो आपड जेजू आपड जेजू आपड जेजू आपड जेजू हातू बारया आपड जेजू हालेलुया 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 उलो बरा हालेलुया 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 सोम्या जेजू या सगळे भक्ती का तुझ्या पायांतळा समर्पण दिता सोम्या तुझे बोट दयेन का कुळतीन आशीर्वादक बर बेसावानी बर आपट जेजू सर वाईट संकतेतान देवसराच्या नाट्यात ताळल्यातान माठ मंत्रातान पितीसपणातान निवार तुझी कुडी आत्म्याची सकत अंगा दी जैत लाभय बेसाव दी आपट जेजू गुण कर जेजू टच ही हील देम लॉर्ड हालेलुया 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 तुझे रगत सोम्या म्हाका जिवी दिता तुझे रगत सोम्या आत्म्यातान बाग तुझे रगत सोम्या तुझे रगत सोम्या पातक ते धुवन काढता. धुवन ते काढता. नितळ निर्मळ करता नितळ निर्मळ म्हाका करता आमोलीक ते रगत आमोलीक ते रगत सोम्या मुजेर सारय सोम्या मुझे सार पवी तुझे रगत होवी तुझे रगत सोम्या मुजेर शेणाय सोम्या मुझे शेना आमोलीक ते रगत आमोलीक ते रगत सोम्या मुजेर
मुझे सरय सोम्या मुझे सार होवी तुझे रगत होवी तुझे रग सोम्या मुझे शेणा सोम्या मुझे शेना तुझे रगत सोम्या दुश्मनाचा सुटका दिता तुझे रग दुश्मनातून सुटका तुझे रगत सोम्या तुझे रग नव्या जीवन भरता सोम्या नव्या जीवन भरता तुझे रगत तुझे रग जिने येशूजान जैतला बोयता येशूजान जैतला बोयता मुझे संरक्षण सदाच मुझे करता रक्षण सदाच करता अमोलिक त्या रक्तात अमोलिक त्या रक्तांत तेलाय म्हाका सोम्या तेलाय म्हाका सोमिया पवित्र रक्तात पवित्र त्या रक्तांत नितळ तू कर सोम्या नितळ तू कर सोमिया अमोलिक त्या रक्तात अमोलिक त्या रक्तांत तेलाय म्हाका सोम्या तेलाय म्हाका सोमिया पवित्र रक्तात पवित्र त्या रक्तांत नितळ तू कर सोम्या नितळ तू कर सोमिया हालेलुया हालेलुया हला हला शदला बला बलंदला याला हला हालेलुया जेजू सोम्या या सगळ्या भावांना जे तू त्या दिसत का तुझे गुणकाची दैवी सगळ्याच्या शिराशिराने वळाय हालेलुया तुझ्या पवित्र रक्ताला का तुम्ही तळक तुझे सुभाव देण्याने बरोबर आशीर्वादित कर जेजू सर पिढ्या शिरते सर आपण विज्ञान गरीबा पुढे तुझी बरी भलायकी भाव कर तुझे विश्वास मागण्याचे मागणे ऐकून घे सर्वच पराय या सगळ्या पिढ्या स्तंगून कर हालेलुया 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 अर्गांचे जोगलापचे जोरादांचे जो सगळे काळ जाऊन देता सोम्या हे सगळे भक्तिकाचे तू त्या दिसते काल तुझे गुणकाचे देवी सगळ्याच्या शिराशिराने वळे तुझ्या पवित्र रक्तातून तळक तुझे नावांत मारे तुझे नावांत आशीर्वादी हालेलुया 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 आमच्या तकलेचे दौऱ्या सगळे आमच्या तकलेचे दौरे डोळे दांपया पवित्र आत्म्या आमच्या मध्ये आपवूया हे पवित्र आत्म्या मागया पवित्र आत्म्याची कृपा सकत आम्ही मागया हे पवित्र आत्म्या 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 हे ओढल्यान हे पवित्र आत्म्या हे पवित्र आत्म्या हे पवित्र आत्म्या हे मगा ओढल्यान मगा हे पवित्र आत्म्या हे पवित्र आत्म्या हे पवित्र आत्म्या मुझे तई ये मुझे तई ये मुझे तई ये मुझे काल शांती मुझे काल शांती मुझे मन आंती मुझे मन आंती मुझे शक्ती मुझे शक्ती मुझे रक्तांती रक्ताच्या कणाकणांती हडाच्या सणासणांती हे पवित्र आत्म्या हे पवित्र आत्म्या मुझे कुटुंबांती मुझे घरांती घरच्या संध्यांचेरी घरच्या संध्यांचेरी मुझे आवईचेरी मुझे आवईचेरी मुझे आवईचेरी मुझे बापाईचेरी मुझे बहिणीचेरी मुझे भावाचेरी मुझे पुताचेरी मुझे दुवेचेरी मुझे पतीचेरी मुझे पतीनेचेरी हे पवित्र आत्म्या हे पवित्र आत्म्या मुझे सत्संबरांचेरी इष्टमित्रांचेरी कष्ट दिल्यांचेरी निर्गतिकांचेरी मुझे दुश्मनाचेरी म्हाका इजा दितल्यांचेरी मुझे नाव पाड करतल्यांचेरी म्हाका कष्ट दितल्यांचेरी हे पवित्र आत्म्या हे पवित्र आत्म्या हे पवित्र आत्म्या हे पवित्र आत्म्या सुटका दिवंके सडवण दिवंके तुझे कृपेन बरोवंके आशीर्वाद नेटोवंके भलायकी दिवंके समाधान दिवंके भलायकी दिवंके गुण करोंके सुटका दिवंके पेसावानी बरोवंके जैत लाभोंके देण्यानी बरोवंके फळांनी नेटोवंके हे पवित्र आत्म्या 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 कृपेन बरोवंके शक्तीन बरोवंके देव आशीर्वादानी बरोवंके नेटोवंके देण्यानी बरोवंके हे पवित्र आत्म्या जाणवाय दिवंके सत शिकोवंके हे पवित्र आत्म्या हे पवित्र आत्म्या हे पवित्र आत्म्या हे पवित्र आत्म्या हालेलुया 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 तकलेच्या राधावरा तकलेच्या आधार मला उला मारा
हालेलुया 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 पवित्र आत्म्या देवाने अभिषेक कर तुझ्या कृपेच्या बेसवाने भर तुझी गुणकाची दैवी सगत त्यांच्या शिराशिराने वळे तुझ्या पवित्र कर नितळ कर त्यांच्या मुखल्यावर तुझा वाट दाखे पवित्र आत्म्या त्यांच्या पाटल्यावर तुझे संरक्षण कर त्यांच्या बगलेवर तुझा संगाती त्यांच्या वैराव निरंतर आशीर्वाद लाभ पवित्र आत्म्या देवाने कृपेन मरो के आशीर्वाद देऊ के टच ही हील अस लॉर्ड हालेलुया 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 मगर बाबडीनो पवित्राची मागणी आम्ही करता 2 लाईन करणे येऊनचे पवित्राची मागणीची तुम्ही मागणी स्वीकार करचे या वक्ता सम्याची गुण करची देवी सकत तुमच्या शिराशिराने वळटली आणि तुमका संपूर्ण रीतीने गुण करतली आता तुम्ही भक्तीन 2 लाईन करणे येऊनचे पवित्राची मागणी स्वीकार करची उतरा 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 है रूह पाक उतरा 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 आसमानी खुशी से भर दे मुझको आसमानी खुशी से भर दे मुझको गीत नया दिल मिला गीत नया दिल मिला उतरा 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 है रूह पाक उतरा 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 है रूह पाक उतरा 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 जाऊं मैं तेरा मंदिर बन जाऊं मैं तेरा मंदिर अपनी तू राह दिखा अपनी तू राह दिखा उतरा 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 है रूह पाक उतरा 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 है रूह पाक उतरा 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 अमृत जल प्रभु मुझको पिला दे अमृत जल प्रभु मुझको पिला दे दिल में मेरी प्यास बुझा दे दिल में मेरी प्यास बुझा दे चश्मा बन के उछला चश्मा बन के उछला उतरा 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 है रूह पाक उतरा
उतरा उतरा उतरा उतरा उतरा उतरा हालेलुया 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 ओढण्यात आल्या हालेलुया 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 हर कांजेचो गुलाबजेचो आराधांजेचो सगळ्या काळ सावन दिता तुझे दर्शन आमकां करूं तुझ्या स्पर्शन आमकां गुण केल्ल्या खातीर तुझे स्पर्शन आमकां तुजो आदार आनी कृपा दिल्ल्या खातीर तुका जावं महिमा तुका जावं गुलाब हालेलुया 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 अर्गां तुका सुमिया जेजू गुलाब तुका सुमिया जेजू आराधान तुका सुमिया जेजू हालेलुया 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 निट्ट हात उबारया सोमयाचें दर्शन तुमकां जालें जाल्यार सोमयाचो अनुभव तुमकां जालो जाल्यार सोमया जोरान दोन ताळयो भेटया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 सोमयाचो आशीर्वाद घेवंक गावया गीत या देवडा सक्रामेंतान ये देवडा सक्रामेंता साष्टांग नमन करूया पूर्विल्याच्या रूपां बोला नव्यो रिती आदाया सोलवून वेच्या अस्कत विशा भावार्थाचे बोळ दिल्या जशे बापा तशें सुता उल्हासानी स्तुती जा पदवी महिमा सस्ता सस एका स्थळ्यान हरसिता तुका दोगांच्या स्पिरिता समसमी आवडता आमेन. प्राप्तुया ये देवा या विचित्र सक्रामेंताका तुझ्या कष्टां सगळास तुवें आमकां सोडलाय तुझे सोडून फळ सदांच आमचे ते आमी बगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या मिस्तेरा फोव ते परिमान करूंक आमकां फोव कर अशें आमच्या सगळ्या जिवितांत तुजेर बाबत दवरूंक तुज्या उतरा प्रमाणें आमचें जिवीत परिवर्तन करूंक आनी आशिर्वादाचें आनी बेसांवांची भुरगीं जावन वाडोवंक आमकां तुजो आदार दी जो जियेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना उबी रावया सदैव जावं सोमयाचें नांव आतां आनी सदां सर्वदा तीन पुटी वटल्यान हात उबार सांगात म्हणया सदैव जावं सोमयाचें नांव सदैव जावं सोमयाचें नांव सदैव जावं सोमयाचें नांव वटल्यान सदैव जावं सोमयाचें नांव आतां आनी सदां सर्वदा आतां आनी सदां सर्वदा आतां आनी सदां सर्वदा सदैव जावं सोमयाचें नांव हालेलुया 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 म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो म्हज्या मांय खातीर मागूंक विनंती करता म्हजी मांय हुशार ना घडीस आसा आस्पत्रेंत आसा ती पडोवन सिट आवटांतल्यान सकयल पडोवन कुशीच्या बोरींक मार जाला हात मोडला तशेंच पांयाक मार जाला मांड्याक मार जाला आस्पत्रेंत आसा ताच्या एक हप्त्या फुडें तिका गोट्यान गायरान गुड्डो आनी पांय डॅमेज जाल्लो तो एक हप्तो आस्पत्रेंत हाडली उपरांत एका हप्त्या उपरांत परतून अशें जालें आनी ती कश्टार आसा देखून तिचे पासून मागा
आणि आम्ही तिच्यापासून मागता तुम्ही तिच्यापासून मागा. मोगाच्या भाव भयणीनो, भोव पवित्र भोव बऱ्या रितीन भोव भक्तीपणांत ह्या मिसांत नव्यानांत सक्रामेंताच्या आराधनांत वांटेज जाल्ल्या तुमकां समेस्तांक हांव अभिनंदन पठयतां, देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाचे भरपूर आशिर्वादा तुमचेर मागता. आमी सदांच तुमचे खातीर मागता, तुमी आमच्या खातीर मागा म्हणून विनंती करता. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. परत येवच्या मंगळारा आमी सांगाता मेळया, सोम्याची बेसांवां जोडून घेवया. तुमकां समेस्तां देव बरें करूं. निमाणें गीत आमी गावया. देवा तुझी स्तुती करता, देवा तुझो मोग करता, देवा तुझी स्तुती करता, देवा तुझो मोग करता. म्हजो जीव आसता पर्या तुझ्या रागांत पावता पर्या, म्हजो जीव आसता पर्या तुझ्या राजांत पावता पर्या. सोमिया तुझ्या राजांत पावता पर्या, सोमिया तुझ्या राजांत पावता पर्या. मोगाल पोता सोय अवगाल मोरी आशीर्वाद दिवं. भगिनी कृष्णाच्या कृपेने आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बाबाच्या आनी पुताच्या आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगाच्यानो, तुमी जाणांत सांजुदाच्या पूण तळ भोव पवित्र तळ, तुमची ते सवां तुमची विनवण्यो सगळ्यो तुमी घेवन हांगासर येतात वा वॉट्सॅपा मुखांतर मेला मुखांतर धाडतात आनी आमी तुमचे खातीर निरंतर मागता. कोरोनाच्या आकांताच्या काळात तावन येदोळ पर्यंत निरंतर आमी तुमचे खातीर मागोन आसा आनी खंडी जायते बरेपण तुमकां फोव जालां. ह्या बरेपण स्वरूपकार जावन ह्या पुणतळ सुमोग करूंक तुमकां उलो दिता. ह्या पुणतळार जायती प्रगतीची कामां जावचीं आसात, तांकां तुमचो भरपूर सहकार आमी आशयता. फुल्ली फुलाची पाकळी दिवन आमकां कुमो करा म्हूण विनंती करता. आमची इस्कलाचो वावर जावंक आसा, ह्या पुणतळाचे मेंटेनन्स आसा, हे सगळें तुमच्या उदारमनाचे कुमकेन मात्र आमकां साध्य जाता. देखून फुल्ली फुलाची पाकळी दिवन आमकां कुमो करूंक तुमचे लागीं विनंती करता. हांगासर डिस्प्ले केल्ले अकावंट नंबर आसा, ताचेर तुमी तुमची मोगाची काणीक धाडून दिवयेत. हांगासर म्हजे नंबर आसा, ह्या नंबराचेर तुमी म्हाका फोन करना, तसो विवार तुमी जोडून घेवयेत. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा, देवाची भरपूर आशिर्वादां मागता. आमी सदांच तुमच्या खातीर मागता, तुमी आमच्या खातीर मागा विनंती करता. तुमकां देव बरें करूं.